و دوستان عزیز ما با گلیم اول توجه میکنیم که در این گلیم با خلعت سفید محمدرزو قوتوف از دسته شهر و ناحیه‌های تابع مرکز و سید اسرار سید جلالزاده از ناحیه رشت به میدان برآمدند و اولین لحظه که ما مشاهده کردیم اینجا هم محمدرزو قوتوف یک پرتافت جالب را انجام داد و این پهلوانی شهر دوشنبه بسیار هم با یک مهارت بلند استعداد فوق‌العاده خود را نشان داد و همین طور به مرحله دوم رقابت‌های انفرادی وزن تا 60 کیلو را خط گرفت و مسلم است که در مورد توجه داوران امروز هم بسیار یک اعتبار جدی به نظر می رسد چون که یک جلسه و باز هم یک سمینار مشورتی که برگزار گردید واقعا باز کاری داوران را اندکی قوی تر کرد و باور داریم که امروز البته در حکمی و کاری امروزه داوران ما نقص و علت را نخواهیم دید و حالا باز دو نفر دیگر محمد ایوب میرزازاده که با خلعت سفید به میدان میبراید آمادگی میگیرند و جمعخانوف از ولایت سوخت جفتی دویمی وزن تا 60 کیلو. بیا توجه میکنیم که چگونه پهلوانی شهر دوشنبه محمدرزو قوتوف حریفش را بسیار با یک اصول جالبی زیبای سری کتف بر تخت پشت افشانید و همین طور پیروزی اولین رو به دست آورد. پهلوانان اینجا هم اندکی توقف کردند و باشد که کمیته تدارکات برای با ترتیب درست و طرز پیشنهاد معینی که اینجا هست توقف را از بین برند و برابری اعلام گردیدن زود ورزشگران به میدان برآیند و یادآور میشویم میرزازاده با خلعت سفید این پهلوان محمد ایوب نام دارد از شهر و ناحیه های تابع مرکز است. غالبیت نصیبی نماینده شهر و نواحی تابع مرکز میرزازاده محمد ایوب. محمد ایوب در این رقابت بدون مبارزه غلبه به دست آورد، یعنی حریفش جمعخانوف که دیروز در تمرین اندکی آسیب دید و باور خوجندیجوف داوری درجه جمهوریوی از ولایت مختار کوهستان بدخشان دست او را بالا برداشت. نماینده ولایت ختلان فیض‌الدین امیرشاه. برای به میدان برآمدن الان صابرزاده سعدی از دسته دوشنبه 2 و ابراهیم عبداللهیف از ولایت مختار کوهستان بدخشان حالا به میدان میبرآیند. جفتی سیومی همین وزن را معرفی کردیم در وزن تا 60 کیلو. یادآور میشیم که البته 16 نفر در زیر گروه A و 16 نفر دیگر در زیر گروه B نام نویسند. سعدی صابرزاده با خلعت سفید به میدان میبراید. برای معلومات بینندگان که دوباره باز هم همکاران ما امکانیتی باز هم سری وقت انعکاس و باز هم فرصت های مساعد رو برای نوشتن نام و نسب پیدا سازند. ابراهیم عبداللهیف از ولایت مختار کوهستان بدخشان خلعت کبود دارد. جفت سیومی نیروسنجی انفرادی در همین وزن در گلیم اول صورت میگیرد. سفید نماینده شهر دوشنبه سعدی صابرزاده. والیبال‌های کبود نماینده ولایت مختار کوهستان بدخشان ابراهیم عبداللهیف. ایاری بینه در گلیم رقمی 1 فیروزجان فتایف و علیشیر برات. رقابت را اکنون هر دو پهلوان آغاز میکنند. گوشتین ملی گوشتینگیری واقعا هم در مملکت محبوبیت خاصه دارد. تاریخ بیش از 5000 ساله این
сулолаи паҳлавонӣ сол то сол дар тоҷикистон ҳам эҳё мегардад. ин гуфтаҳо бори дигар аз иштироки фаъолонаи паҳлавонони шаҳру навоҳии мамлакат боз ҳам дубора гувоҳӣ медиҳад. саъдӣ алон барои гирифтани камарбанди ҳариф аз қисмати боло андаке мубориза мебарад, аммо файзиддин намиршоев довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ алон ба ин баҳогузорӣ намекунад. албатта 5 рукни асосӣ аст барои дарёфти имтиёзи аввал. баъдан ки паҳлавонон бояд инро ҳам хуб донанд ва дар идомаи мубориза тавонанд ки соҳиби имтиёзи аввал гарданд. баъдан бо вазар боз агар одати доимӣ аст ба вазари ба паҳлу ва тарзи дигар ҳалол ин анқадар шохаҳои зиёд надорад, чунки ҳамон як паҳлу ба ҳама аён аст. аммо дар имтиёзи бадан андаке танқисӣ ва боз ҳам мушкилӣ мавҷуд аст. инҷо партофте ки буд дақиқ ҳалол аст аз ҷониби седовар ва саъдӣ собирзода дар рақобате ки мушоҳида кардем бисёр ҳам иштибоҳ кард. иброҳим ҳам як партофти ҷолиб анҷом дод ва ҳамин тавр иброҳим паҳлавони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон бисёр як усули сари китфро хуб истифода кард ва бо ҳамин тартиб сазовори пирӯзии аввалин шуд. алибек дилшодзода довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз ноҳияи ҷаббор расулов ин ҷуфтро ҳакамӣ мекунад. довари марказро ман ба шумо маърифӣ кардам, бинандагони азиз. ва ин чеҳра тавре ки гуфтем фирӯзҷон фатоҳов. алишер барота адин вохри тайёри бинад қаюмзода абу муслим душанбе ду бобозода шаҳобиддин вилояти суд. алишер баротов аз дастаи хатлони як ин паҳлавони шаҳри бухтар ба таҷрибаи ғании худ нигоҳ накарда, албатта дар марҳилаи муқаддамотии мусобиқоти ҷумҳуриявӣ ширкат варзидааст ва танҳо дар ҳамон минтақа дар вилояти хатлон ҳам зафар ёфт ва баъдан ба ин давр роҳ ёфт. ёдовар мешавем ки албатта марҳилаҳои аввалу дуввум дар ноҳия ва шаҳру вилоятҳои кишвар баргузор шуд ва ин аллакай анъанавӣ аст ҳамасола ва баъдан ғолибон ба марҳилаи ниҳоӣ ин мусобиқот роҳ меёбанд. ва марҳилаи ниҳоӣ ҳам албатта боз аз ду давра иборат аст. давраи аввалаш имрӯз доир мешавад ва баъдан марҳилаи ниҳоии он бо иштироки ғолибон албатта баъд аз як рӯзи дигар. духтури мусобиқа алон инҷо ба фирӯзҷон фатоев кӯмак мекунад. паҳлавони хилати сафед дошта андаке ба ёрии таъҷилии тиббӣ ниёз дорад ва албатта мо боварӣ дорем ки имрӯзам ин чеҳраҳо аз ҳисоби иштирок дар ин марҳилаи ниҳоии мусобиқоти ҷумҳуриявӣ ки албатта дар давраи аввалаш ҳам бошад яке андаке таҷрибаи ғанӣ мегиранд ва фирӯзҷон фатоев чун гуфтем ки ин аз дастаи хатлон ду аз шаҳри кӯлоб аст ва имрӯз аз ҳамон на танҳо радабандӣ балки аз ҳамон маросими қуръакашӣ ин ду паҳлавони вилояти хатлон як ва хатлон ду бо ҳам андари майдон шуданд. ин аз зиёд будани шумораи иштирокчиён далолат мекунад. баъдан ҳаст имтиёзи аввал ба паҳлавони хилати кабуд дошта дода шуд. паҳлавони кӯлобшаҳр инҷо ҳам бинияш андаке хуншор шуд, дубора ба кӯмаки тиббӣ ниёз дорад ва дар маҷмӯъ дар 5 дақиқае ки мавҷуд аст барои нерӯсанҷӣ
اینجا پهلوانان تنها 3 دقیقه امکان دارند که در نزد دکتر باشند و با آنها کمک طبی رسانند. البته این در دوام همین 5 دقیقه را در بر میگیرد. شاید 2 مرتبه حتی 3 مرتبه هم به نزد دکتر آید و در مجموع اگر 3 دقیقه پسی سر گردد، آنگاه ورزشگر با دستور دکتری مسابقه طبق نظامنامه از میدان خارج می شود. این دوباره حالت دوباره است که متوجه کردیم و اینجا هم علیشیر براتوف، این ورزشگری خلعت کبود داشته، حالا انتظار می شود. این نماینده شهری ختلان است. با مشغولیت هایی که چون قبلا گفتیم من که توجه داشتند، اما امروز در برابر اون چهره های سرشناس این وزنی 60 کیلوگرم، این چهره ها اندک باز هم نقص و ضعیفی و باز هم کستگی هنرشان فکر میکنم که به نظر میرسد. البته این رو ما در جریان رقابت ها خواهیم دید. این همون امتیازی بعدم بود که پهلوان شهر باختر از دسته ختلان یک به دست آورد. همینطوری درگیری رقمی 2 با پرتافی حلال غالبیت نصیبی خیراندیشی مرادزاده. مبارزه الان باز ادامه می‌یابد. پهلوان شهر کلوب فیروزجان فتایف 2 مرتبه نزد دکتر رفت. الان اونقدر رجوع به حمله یا استفاده عمل ها ندارد. اندکی کوشش کرد اما قواش بسنده نیست. فکر میکنم احتیاطکارانه گوشین میگیرد این ورزشگر، چون که آسیب دیده است. در مرحله اول البته اینجا ورزشگرانی که کم تجربه‌اند دیگر حق ادامه مبارزه رو پیدا نمیکنند، چون که از حریفان پرقوت خود دچار شکست میشوند. این رو هم بدون گفتگو و مبالغه البته در جریان مبارزه ما خواهیم دید. فتایف توجه میکند، اما علیشیر براتوف اینجا هم یک امتیازی بدن دارد. باز هم یک حرکت دیگری علیشیر اینجا خوب به نظر رسید، اما امتیاز نیست. اینجا اگر قبلا متوجه کنیم با اون نظامنامه تغییراتی که در گوشتینی ملی در نظامنامه فدراسیون گوشتینی ملی وارد گردید. البته اینجا هم اگر ورزشگر 10 بدن هم داشته باشد نماینده شهری دوشنبه اسدالله علی احمد با بالاتر نماینده ختلانیت برسنقل کوگان بدنها اینطور می شود. نماینده ولایت مختار کوهستانی بدخشان ساربان ترکیه و نماینده ریاضو جومی اهرامزاده بدن رو این کار میکرد و بدن آگاهی دویم پهلو رو این کار میکرد و بعدا تنبیه باز هم در این جریان البته حلال رو این کار میکرد. اما بعد از تغییرات چنین نیست. حالا مبارزه ادامه می‌یابد. اینجا هم باز علیشیر اندکی توقف کرد. این اما با این ترتیب البته استفاده کردنش و حکومت دادنش احترامانه خواهش میکنیم که این نفرهایی که نمی زون دادن همه شد کاری علیشیر نبود. بسته برآمده می بچه برای شما من کردیم همین گوشتینه جای نشست 20,000 جای نشست نخود که این بالای سری دوباره آماده بشیم. این که را گفتیم یگان کس نتواد برآمده ماما اینجا برآمده ماما بازخواهی همونو ادامه خواهد یافت و اکنون باز توجه میکنیم و ادامه مبارزه این دو پهلوان که دوباره نزد استیلاکسیون نگاه کنین همینجا یگان مردم نمونه خوشیما نگاه کنین همینجا را بعد یا 2 مینوت با ما کنین گوشینه
акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи мубориза. инҷо ҳам як амале буд бадан ба паҳлавони хилати сафед дошта ба фирӯзҷон фатоев, ҳарду ҳам бадан баҳогузорӣ шуданд, аммо андаке баҳси доваронро ин амал ба миён овард. фикр мекунам буд аз нигоҳи банда ки ман ҳам ҳақ дорам дар ин лаҳза ҳамчун шори андешамро баён созам ва бинед чӣ гуна хулосагирӣ кардан, чунки дар семинар машварати қаблан дақиқ бале ҳамин тавр ҳам ҳаст. бале акнун баробарӣ ба миён омад. бале биёед муборизаро боз ҳам паҳлавонони идома хоҳанд дод. таваҷҷӯҳ мекунем ва охирин бадан. бале фирӯз фатоев ин паҳлавони кӯлобшаҳр каме осеб дид ва баъдан ба ин иллат нигоҳ накарда муборизаро ҷолибтар кард ва бо имтиёзи бадан ғалабаро ба даст овард ва ба марҳилаи баъдӣ роҳ ёфт. фирӯз бо иброҳим абдуллоев аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дар даври дуюм нерӯ месанҷад. таваҷҷӯҳ мекунем бори дигар ба абу муслим қаюмзода ки хилати сафед ба бар кардааст ва шаҳобиддин бобозода аз сух ки бо хилати кабуд алон дар майдон аст. ду паҳлавони вазни то 60 кило ҷуфти панҷум акнун андари майдон шуд. با لباس‌های سفید نماینده شهر دوشنبه ابو مسلم قیومزاده، با لباس‌های کبود نماینده ولایت سوخ شهاب‌الدین بابازاده. ایاری بیند самадов иномиддин раш маҳмадназаров комрон. дар гӯштингирӣ эҳтироми ҳамдигар яке аз талабҳои асосӣ маҳсуб меёбад. пеш ва баъд аз қувваозмоӣ гӯштингирон ба фишурдани кафи дастҳо ё ки бо оғӯшгирӣ ҳамдигарро эҳтиром мекарданд ва ин воқеан ҳам як фалсафаи ғанӣ, боз ҳам ҷавонмардӣ, хислати наҷиби инсонҳои фозил, мардони фурӯтану қавииродаи майдонҳои бошукӯҳро бори дигар собит месозад ва ин дубора собит мекунад ки бисёр ҳам як фалсафаи ғанӣ, анъанаҳои миллӣ мо имрӯз ҳам аз ниёгон ба мо мерос монданд ва дар баробари нерӯсанҷӣ инҷо ҳам одоб, ҳам атвор, ахлоқи ҳамида ва бисёр ҳам эҳтироми ҳариф мадди аввал аст. имтиёз алон нест дар рақобати абу муслим ва шаҳобиддин. кӯшишҳо андаке беҳтар аст фикр мекунам нисбат ба ҷуфти қаблие ки паҳлавонони хатлон дар майдон буданд, дастаи хатлон 1 ва хатлон 2. дар ин нерӯсанҷӣ андаке боз афзали ҳунари паҳлавони хилати кабуд дошта ба назар расид, аммо андаке дигар боқӣ мон барои имтиёзи аввал бадан. кӯшиши шаҳобиддин боз сустар шуд. қаюмзода абу муслим аз дастаи душанбе 2 бо хилати сафед аст. Еркаев Сормон вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон аҳрорзода Ҷоми вилояти сух даъват мешавад. айёри бинад Сафаров Идибек Душанбе 2 очилдию Омарҷон хатлоният. дубора як ҳаракати хеле ҷолиби абу муслимро дидем.
باز هم حریفش این کار رو میخواهد که دوباره یعنی همون اصولی سری کتف رو شهاب‌الدین نماینده ولایت سوخت خوب نشان دهد. بابازاده و اکثری پهلوانانی که ولایت سوخت رو معرفی میکنند از ناحیه جبار رسولوف اند. این البته از همون سلاله پهلوانی خودی استاد پیروف ها شروع کرده و بعدا هم جان محمدوف باز چندین نفرانی که به حیث مربی فعالیت میکنند و مکتب ورزشی ناحیه جبار رسولوف در قیاس با دیگر شهر و ناحیه های ولایت سوخت در عملی کردن تدبیرهای اساسی تبلیغ گوشتین ملی خیلی نقش باسزا دارد. این رو هم در همه مسابقه ها از حساب اشتراکی ورزشگران البته ما میتوانیم که دوباره ثابت کنیم. این اکنون بدن را میتوان گفت که البته بله چون این هم هست و هر گویا این لحظه همین اشاره ها رو پیخست شده باشد و در حقیقت هم هست. اون عملی که گفتیم به همون امتیازی اولین برابر بود. حرکت ها اینجا باز بیشتر باید شود چون که الکی 2 دقیقه دیگر کمتر در اختیار دارن هر دو پهلوان. آگاهی البته باز هم قاعده ستیزی اینجا اشتباهی که است بسیار هم شاخه های زیاد دارد. 19 پهلو رو در بر میگیرد. در 19 حالت داور میتواند که به پهلوان آگاهی دهد و بسیار هم بعداً یکی اشاره کرد پهلو. فکر میکنم خیلی نزدیکتر به پهلو بود. بسیار حرکتی که داور تشکر واقعا هم چنین بود. یک لحظه که داور اشاره بدن کرد و بعدا هم بدن رو این کار کرد و پهلو بهاگذاری کرد. چنین هم هست دقیق امکانیت خیلی خوب و مساعد اکنون باز برای پهلوان خیلتی سفید داشته یک بدن دیگر رو این ابو مسلم صاحب می شود. پهلوانان 5 دقیقه نیرو می سنجند. وقت به انجام رسید. الکی گفتیم که در مبارزه که مشاهده کردیم البته از هر دو جانب هم جالبیت جذابیت در ادامه نیروسنجی بود. همین طریق در این آخری در گریم رقمی 1 غالبیت نصیبی خیومزاده ابو مسلم نماینده شهر دوشنبه. امتیازی بیشتر داشت البته ابو مسلم چون که هم بدن و پهلوش الکی کافی بود برای راحتی مرحله بعدی برای این پهلوانی دسته دوشنبه 2. محمدنظر ایوازی داوری کنجی سهراب بازار اکنون یک لحظه توجه میکنیم به قوازمایی به حالتی که اولا چگونه امتیاز را ابو مسلم صاحب شد از اشتباه حریفش. بعدا این ورزشگر آگاهانیده شد. در نهایت هم این حرکتی بود خیلی جالبتر. این آمیدین سمده با لباس های کبود نماینده ولایت مختار کوهستانی بدخشان کامران محمدنظر برابر عیاری بیند نماینده شهر دوشنبه جامی حسن. این آمیدین ورزشگری رشت رو بررسی من اونقدر خوب نمیشناسم اما درباره کامران محمدنظرف اندک معلومات دارم که این ورزشگر چون باور خوجندیجوف هم یک اشاره کردن در مورد مهارت ورزشگری خلعتی کبود داشته اما این ورزشگر اندک فارغ بالی کرد از میدان بیرون شد. داور به او آگاهی اول را داد. بعد این آگاهی دویم موجود است. بعد آگاهی دویم تنبیه هست. البته آگاهی تنبیه اول تنبیه دویم
و در نهایت تنبیه سیم این خارج است. آگاهی تنبیه اول، تنبیه دوم و خارج با همین ترتیب. مجازات ها معلومند. نماینده ناحیه رشت اندکی جرأت کرد، اما در مسابقات 108 بلند جمهوریوی این چهره ها هم اونقدر نمایان نیستند. باز هم محمد نظرف اینجا یک کوشش دیگر رو هم به نتیجه خاتمه داد. باید به عمل همین پهلوان من خواهش میکردم از کارگردان معروف جان عاقلوف که همین لحظه رو یک فرصت منظوری میکنند که با بدن اینجا بحث داوران به میان اومد که همون حرکت بدن بود یا نه. به توجه میکنیم نه تنها نه اینجا فکر نه تنها درباره این از یک کتفی، واقعا هم کتفی چپ حریف البته در ادامه مبارزه اندکی تکیه به این بود، اما چون وارد شد با کتفی چپ حریف حرکتی که بود در یک موردی که اندکی ممنوع بودن همون عمل رو ثابت کننده بود و بحث داوران هم یکون ثمر نآورد. اینجا باز هم مبارزه اندکی اکنون باید بهتر شود. اینجا حلال گفتیم در دوره هنری این پهلوان که خود جنگ دیجوف بیان کردن که کامران البته نفر تصادفی نیست. در ادامه نیروسنجی های امروزه این گفته ها هم ملکه در دور اول اثبات گردید. کامران غلبه را به دست آورد، همون امتیازی ارزنده حلال را صاحب شد. بالای گریم دعوت کرده می شود نماینده شهری دوشنبه جامی حسن فرصتی و نماینده شهر نوایی تابعی مرکز سرور امکانیت های خیلی جالب رو ما می توانیم دوباره به شما منظور کنیم. این همون لحظه که بودند که توجه با اصطلاح ترتیبی که ملی زد و بعدا ادامه مبارزه دوباره ثابت کرد که پهلوانی بدخشان کامران هنرش افضلی دارد. توجه میکنیم به پهلوانان دیگر. جامی حسن با خلعت سفید به میدان می آید از دسته دوشنبه یک. حریف او سرور عبدالشکورов. سرور از دسته شهر و ناحیه های تابع مرکز است. آن همین برنده مدال برنجی مسابقات قهرمانی جهان در گوشتین سامبو استاد ورزش درجه بین المللی جامی حسن. و این چهره چون گفتیم سرور عبدالشکور و از دسته شهر و ناحیه های تابع مرکز. این ورزشگر اونقدر تجربه غنی ندارد، اما میدان امروزه اکنون ثابت می سازد. ما نمی توانیم که قبلا ورزشگری کسبی و ورزشگری مضافاتی رو هم در اینجا یک زیل و یک مرام بها گذاری کنیم. وقت داوری برحق است. توجه جامی حسن رو معرفی کردیم. اول کرده می شود نظریم اولیم حاجیم سعید گفران گریم رقمی یک. والیباس های سفید نماینده شهری دوشنبه جامی حسن. والیباس های کبود نماینده شهر و نوایی تابعی مرکز سرور عبدالشکور. ایاری بیند اورنگزیب اسکرخان خرکان دو ایجیبک امیرشاه پدرچه گوشتینی ملی مملکت. فکر میکنم که وضع سرور اندکی مرکب تر می شود از حساب تجربه جامی حسن. بیاید اکنون به این گفته ها حالا دقیقیت این گفته ها را می توانیم که در میدان باز ببینیم دوباره. جامی حسن در بازی های آسیایی جاکارتا
соли 2018 ҳам бисёр як маҳорати фавқулодаи худро хуб нишон дод. дар чемпионати осиё миёни қаблан наврасон ҳам ҷоизадор ва баъдан ҳам дар миёни ҷавонон чандин сол таҷрибаи хубу беҳтар ҳам дорад ва Садриddin Нобидов ба ӯ тамрин додааст ва аслан дастпарвари мактаби варзиши ноҳияи Ховалинг аст. ва имрӯз Сарвар ҳарифи ӯ чун гуфтем ки аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ аст, хуб медонад ки дар муқовимати бадан аллакай ҳаст. бале имтиёзи аввалро акнун варзишгари хилъати сафед дошта акнун ба даст овард. Фирдавс Олимов шаҳри Душанбе 2 ва шаҳри наҳои тобеи марказ Эҳсон Қудрат. ҷоми ҳасан бисёр усули сари китро дар сатҳи зарурӣ, дар сатҳи касбӣ истифода мекунад ва боз ба дигар паҳлӯҳои гӯштини миллӣ ҳам хеле хуб ошно аст. ҷоми ҳам дубора мехоҳад ки дасти рости ҳарифашро сари вақт дорад аз сари остин. андаке иштибоҳ ҳаст дар ин идомаи нерӯсанҷӣ ки бояд довар ҳам бале панҷа албатта ангуштон бояд вориди остин набошанд. аз ҳамин нуқтаи назар довар ба Сарвар огоҳӣ дод. Сарвар огоҳӣ дорад. ҷомии ҳасан имтиёзи баданро ба даст овард. ба ин қаноатманд нест албатта ҷоми, чунки аз ин ҳам маҳорати зиёдтару бештар дорад. панҷ дақиқа вақт дар ихтиёр доранд. муборизае ки мебинем аз ҷониби ҷомии ҳасан бисёр ҳам устокорона аст. ҷоми медонад ки марҳилаҳои баъди ӯро дар пешанд. аз ин нуқтаи назар албатта он қадар ҳаракатҳои дучанди худро инҷо истифода намекунад. дар суратафзоӣ ҳам бисёр нафари фавқулода аст. вақте зарурат бошад бисёр ҳам бо суръат гӯштин мегирад. ҳоло инҷо нуқтаи дигар ҳамон самти заифи ҳарифро ҳам ҷӯё мешавад ва оҳиста оҳиста вақтро пушти сар карданист. бо партофти ҳалол ғолибият насиби намояндаи дастаи хатлондо Олимҷон Назрир. Сарвар андаке ҳам мубориза бурд, аммо ҳаракатҳояш ҳам он қадар самарабахш нест. Давар карда мешавад намояндаи шаҳри Душанбе Фирдавс Олимов ва намояндаи шаҳру навои тобеи марказ Эҳсон Қудрат. ивази дар ҳар як вазн аз дастаҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат 4 нафарӣ муваззаф шуданд ки дар ин мусобиқаи ҷумҳуриявии наврузи байналмилалии имсола ширкат варзанд. ва танҳо аз шаҳри Душанбе 2 даста ки инҷо теъдоди варзишгарони пойтахт аз ин нуқтаи назар хеле зиёданд. ва дигар дар вазнҳои албатта 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, инҷо ҳам 95, 100 ва ҷамъи 100 кило 8 вазн ва боз ҳам вазни мутлақ ки албатта ин вазнро ғолибин вазнро шоҳҷоиза интизор аст. муборизаи ҷомиву Сарвар бо ҳамон имтиёзи ягонаи ҷоми хотима меёбад ки баъдан Хусрав Шоев давари кунҷи намояндаи вилояти Хатлон дақиқаи охирини муборизаи паҳлавонон аст. ҷомии ҳасан боз таваҷҷӯҳ ҳам дорад, аммо кофист барои ҷоми ман фикр мекунам. ҳамон имтиёзи лозимаи бадан.
ба ҷоми ҳам огоҳӣ дода шуд. сарвар ишораи доварро хуб эҳсос накард. садои баландро ҳатто аз он гӯшаи дуртар ҳам шунидан мумкин буд, аммо ин камоли эҳтиром нест. ҷоми ҳасан дар рақобати аввалаш даст боло шуд. ба марҳилаи баъдӣ роҳ хоҳад гирифт. ҳамин тариқ дар ин вохӯрӣ ғолибият насиби ҷоми ҳасан. ду нафари дигарро пеш аз оне ки ба шумо маърифӣ созем, ҳаракати аввалини ҷоми ҳасан ки хеле самаровар буд ва баъдан баҳогузорӣ гардид ва бо ҳамин натиҷа ҷоми дар дидори аввал даст боло шуд. аврангзеби аскархон бо хилъати сафед намондаи дастаи хатлон ду ҳоло ба майдон мебарояд ва идибеки амиршоҳ аз дастаи федератсияи гуштини миллии гуштингирӣ. идибеки амиршоҳ бо хилъати кабуд. волейболшоҳи сафед намояндаи хатлон ду аз аврангзеби аскархон ва волейболшоҳи кабуд намояндаи федератсияи миллии гуштингирӣ идибеки амиршоҳ. марамат бинад Кувватов Мухаммадсолех Душанбе як Рабиев Шӯҳроб вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон. рақобати охирини зергурӯҳи аи вазни то 60 кило. аврангзеб намояндаи дастаи хатлон ду бо хилъати сафед аст. амиршоҳ хилъати кабуд дорад. дақиқ будани камарбанд, инҷо ҳам тартиби дурусти қуввоозмоӣ, ин ҳам як мадди назари аввали доварон аст, чунки ибтидои ҳамаи муваффақият аз ҳамин ҷо манша мегирад, аз доштан. чун дар гӯштини ҷудо ки ин амалро кумиката мегӯянд, дар гуштини милли гуштингирӣ ҳам албатта ҳар як гуштин ва дар тамоми амалҳои паҳлавонон албатта ҳам ибтидо нигоҳи аввал сарчашмааш мӯътамад бошад, хотимааш ҳам беҳтар хоҳад шуд. файзиддин амиршоев инро ҳам пайваста ба назар мегирад ки хилъат вориди камарбанд бояд бошад, аз пушт ҳам. бале, бо ҳамин тарзи пешниҳод, бо ҳамин тартиби дуруст, имконият барои ҳарду бояд ки баробар бошад. аммо ҳаракати аврангзеб мувофиқи матлаб набуд, чунки дар ин лаҳзаҳо фосила бисёр ҳам нақши бузург мебозад. ҳатто сантиметр метавонад ки нақши бориз дошта бошад. огоҳӣ дода шуд. бале, аврангзеб инро акнун риоя накард, дубора аз майдон берун шуд. ба ҳамин хотир огоҳии аввал гирифт. фикр мекунам андаке имтиёзе буд. дақиқ ин паҳлу аст. паҳлу ба паҳлавони хилъати кабуд дошта идибеки амиршоҳ. аврангзеб зуд камарбанди худро дуруст мекунад, боз ҳам зуд ақиб нишинӣ дорад. боз бубинед, майли боз ҳам аз майдон берун баромаданро мекунад. аммо ин тартиби усули сари китф
خاص با پهلوان کسبی نیست. این رو هم باید اورنگزیب خوب داند. برای این البته چقدر تمرین مشقت زیاد لازم است که در وجود ورزشگر این همون شریان زند. یعنی نه یک روز و دو روز و یک سال و دو سال، حتی ده ها هزار مرتبه باید همین پرتافت حرکت ها در جریان مشغولیت ها خوب عملی شوند. اونگاه ورزشگر در میدان میتواند که این عنصر و این عامل های خیلی مهم و سری وقتی گوشتین ملی را با موفقانه انجام دهد. در این واقعی با افضلیت یک بدن غالبیت نصیبی نماینده شهر و نوایی تابع مرکز احسان قدرت است. دوباره امر داور اینجا هم به سبب نیست. حرکت هایی که از جانب اورنگزیب به نظر میرسد برای برابر کردن نتیجه رقابت اولینش اونقدر سازگار نیست. مبارک قدم فرقت باقی ولی محمد. برای خاتمه وقت اینجا هم فکر میکنم ثانیه های برشمار مانده است. پهلوان پیراهن کبود داشته، خیلت کبود داشته امیرشو ایدیبک امیرشو یک پهلو دارد. در صورت به نتیجه خاتمه یافتن مبارزه اورنگزیب، آنگاه ایدیبک میتواند که البته دست بالا شود. حالا هم امکان دارد که اورنگزیب آزمایی رو باز هم مانده که بهتر کند، اما کشمکشی های به نتیجهش اونقدر طبع دل مخلصان هم نیست. حتی این حرکت ها هم قریب است که پای حریف رو دارد. بسیار خودداری کرد اورنگزیب. نماینده ولایت مختار کوهستانی بدخشان فرقت مبارک قدم با لباس های کبود نماینده ولایت سوخ باقی ولی محمد. عیاری بیند اسحاق زاده حسین شهر دوشنبه ارچایر اسماعیل منطقه رشت. وقت انجام یافت در گلیم یکم. ایدیبک امیرشو در این دیدار نصیبی نماینده با همون امتیاز پهلو صاحب پیروزی شد. اکنون مухаммадсолех душанбе با زیرگروهی بی توجه میکنیم. ولایت مختار کوهستانی بدخشان محمدسالخ قوواتوف با پیراهن سفید با لباس‌های ورزشی سفید. سهراب ربیف از ولایت مختار کوهستانی بدخشان با خلعت کبود بالا وارد میدان میشوند. محمدرزو، محمدسالخ قوواتوف ها برادرانی که خیلی هم در این وزن خیلی مبارزه میبرند، نه در این گوشتی بلکه در مسابقات دیگری جمهوری. و حالا توجه میکنیم اکنون به سبقت اولین انفرادی وزن تا 60 کیلو در زیرگروه بی. نهمین قوازمایی وزن تا 60 کیلو در میدان امروزه مسابقه جمهوریوی آید به گوشتین ملی گوشتینگیری در تنتنه نوروز بین المللی شهر دوشنبه. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه البته برای ورزشگران موفق
марҳилаи ниҳоӣ албатта мукофоти пулӣ ва шоҳҷоиза автомашини сабукнав низ таъсис доданд ки ин ҳам як таваҷҷӯҳи хосаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба рушди варзишҳои миллӣ суннатии мо гӯштини миллӣ аст ва баргузории фестивали бозиҳои миллии варзишӣ ҳам бо ибтикори президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам рустами эмомалӣ ҳам таи чанд сол ба роҳ монда шуд ва яке аз рукунҳои асосии ҳамон фестивали бозиҳои миллии варзишӣ ин гуштини миллӣ гуштингирӣ аст ки имрӯз хеле бо як шукӯҳ ва нусрату ҷалоли хоса дар мамлакат тантана дорад. Мухаммадризо гуфтем ки дар зиргурӯҳи муваффақ шуд. Бародараш Мухаммадсолех Кувватов алон бо ҳарифаш аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Суҳроб Рабиёв нерӯ месанҷад. Ба Рабиёв огоҳӣ дода шуд, аз майдон берун шуд. برای خودت همین چهاربینی را من کردن پیلیکور گیلمی اول رقابتش ادامه می‌یابد. Мухаммадсолех ҳаракатҳояш хеле хуб аст. то ҷое мо медонем ин бародару ҳам таҳти роҳбарии хол Маҳмад Толибов тамрин мекарданд ва баъдан ин аслан зодаи шаҳри ваҳдатанд ва имрӯз ҳам аллакай марҳила ба марҳила ҳунарашон тақвия меёбад ва боз ҳам дар майдонҳои бо шукӯҳи мусобиқоти ҷумҳуриявӣ ҳам муваффақ мешаванд. намояндаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бисёр як ҷуръати хуб кард. Суҳроб Рабиёвро дар назар дорам, аммо Муҳаммадсолех аз ин ҳолати мушкилӣ ба осонӣ раҳо ёфта тавонист. ман фикр мекардам ки Муҳаммадсолех беҳтарин ҳатто нуқтаи охирин ҳам инҷо мадди назар шуд. фикр мекардам ки Муҳаммадсолех ҳамон дақиқаи аввал корро ба ҳамин тартиб хотима медод ва дар ниҳоят ҳам чунин кард. ҳасан бисёр хуб ва бисёр маҳорати беҳтар ҳам дошт. Мухаммадсолех Кувватов бисёр Муҳаммадсолех ҳунари хуб нишон дод. оғоз кардем ки чаро ки Муҳаммадсолех метавонид дар дақиқаи аввал комёб шавад ва дар ниҳоят ҳам ин гуфтаҳоро бори дигар собит намуд ки дар ҳамин вазн аллакай дар даври аввал хеле ҳунараш фавқулода аст. воҳид гулзода дар гиреми рақами 2 бо либосҳои сафед Ҳусейн ин чеҳраҳо ҳам чеҳраҳои наванд баростӣ акнун дар майдон чӣ гуна ҳунарнамоӣ мекунанд бо ҳам хоҳем дид. ғолибият насиби намояндаи шаҳри Душанбе Ҳусейн Исҳоқзода. Муҳаммадсабур ва воҳид. ҳаракати Муҳаммадсабур албатта доштани сари остини дасти рост инҷо ҳам барои амали сари китф буд. хеле бо ҷуръат аст паҳлавони раштӣ. дар як кӯшиш ду амалро иҷро кард, ду усулро, яъне дар назар дорам ки сари китфро хост ва баъдан давр гашту боз ҳам ҳалоки дохиларо ба ин самт ҳам таваҷҷӯҳ кард ва дар ҳар ду амал муваффақ нашуд.
сутун гузоштан инҷо бо истилоҳи упор мамнӯъ аст дар гуштини милли тоҷикӣ гуштингирӣ. аммо муҳаммадсабур инро хуб эҳсос кард, дастро зуд аз камари ҳариф раҳо намуд ки мабодо довар ба ӯ огоҳӣ надиҳад. таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба идомаи мубориза. муҳаммадсабур як ҳаракати дигари бадан ҳаст. бале сафе пирӯз зиёевсу бо либосҳои кабуд саъдулло султонов. паҳлавони ноҳияи рашт муҳаммадсабур шокиров акнун имтиёзи аввалро тавонист ки аз ҳарифаш ситонад. инҷо ҳам боз мубориза беҳтар мешавад нисбат ба дақиқаи аввал, чунки воҳид медонад гулзода ки рақобатро бохта истодааст. аз ноҳияи спитамен ҷаббор расулов ва боз ҳам масҷоҳи кӯҳиву ноҳияи масҷоҳ, боз ҳам дуюмин бадан ба паҳлавони пироҳани хилъати сафед дошта. ду бадан дорад аллакай муҳаммадсабур шокиров, намояндаи ноҳияи рашт. муҳаммадсабур боз ҳам қоматаш андаке пастар аст, аммо ин фурсатҳое ки хеле ҳам нисбат ба ҳарифаш амалҳояш ҷолиби таваҷҷӯҳ аст. ду бадан дорад. ин вазари чун одати ҳамеша паҳлӯ ба паҳлавони пироҳани кабуд дошта. дар ниҳояти кор варзишгари сӯхт ба як қадам ба сӯи пеш ниҳод. акнун ду бадан дошт муҳаммадсабур, инҳо инкор шудан, яъне бекор карда мешавад, чунки ҳарифаш алайка як зина боз болотар рафт, имтиёзи андаке болотарро соҳиб шуд паҳлӯро. воҳид гулзода намояндаи суд бо истифодаи ҳаллуки дохила воҳид тавонист ки ҳунарашро нисбат ба ҳарифаш андаке афзалтар нишон диҳад. нерӯсанҷи паҳлавонон дар гилеми якум андаке сустар шуд. умеди паҳлавони ноҳияи рашт ба натиҷаи беҳтар буд, чунки ду бадан дошт. баъде ки имтиёзи афзалтарро аз даст дод, ба ҷои оне ки каме таваҷҷӯҳ яъне ба суратафзоӣ кунад, баръакс шуд. дар амалҳояш дақиқият барои баробар кардани имтиёз нест ва аслан инҷо таҷриба нақши босазо дорад. тамрини ҳамешагӣ, на танҳо мавсимӣ. муҳаммадсабур аз ин андаке бархурдор низ фикр мекунам. ба ҳамин хотир дар ин лаҳзаҳо аллакай кораш он қадар хуб омад намекунад. файзиддин амиршоев бояд ки албатта ба тартиби камарбанду хилъати ҳариф боз ҳам таваҷҷӯҳи бештар дошта бошад.
бадан ба камарбанди каву мубориза ҳамоно идома меёбад. дақиқаи охирини қуввозмоии варзишгарон дар гилеми аввал. ёдовар мешавем ки воҳид гулзода аллакай имтиёзи ой паҳлу дошт ва акнун инҷо боз ҳам паҳлу ба намояндаи рашт дода шуд ва воқеан ҳам инҷо чун мушоҳида мегардад ки муҳаммадсабур шокиров дар рафти мубориза бисёр ҳам сари вақти иштибоҳашро хуб ислоҳ кард ва воҳид гулзода дар идомаи мубориза боз ҳам ба иштибоҳ роҳ дод. акнун сонияҳои башумори вақти асосиро мебинем ки ҳам дар ин сурат ҳоло акнун намояндаи рашт ду бадан дорад ва метавонад ки бо ҳамин тартиби дақиқ ғалабаро ҳам ба даст оварад. пояш андаке осеб дидааст ё акнун ин лаҳза биёд ибтидо ба муаррифии паҳлавонон таваҷҷӯҳ кунем. ҳар ду бадан доранд ва паҳлавонӣ ҳамин тавр варзишгари ноҳияи рашт дар ин дидор ғалаба ба даст овард ва ба марҳилаи баъдӣ роҳ ёфта тавонист. албатта боз нафарони дигаранд. мо таваҷҷӯҳ мекунем албатта ба паҳлавононе ки омодагӣ диданд. абдусаттор абдураҳимов аз дастаи душанбе ду бо пероҳани бо хилъати сафед ва давлатшоҳ давлатов аз дастаи хатлон ду бо хилъати кабуд ҳоло вориди майдон мегарданд. از جانب راستی داور با یک سفید عبدالرحیم فامساتور شهر دوشنبه. از جانب دست چپی داور دولتشو خطلون دو مرحبا. از جانب دست راستی داور با یک سفید گلوب هفدو شهر دوشنبه. از جانب دست چپی داور سیروجو شهبو شهرنوی توبه مرکز. дар бораи абдусаттор мо андаке маълумоти бештар дорем, чунки дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ чӣ дар гуштини милли ва гуштини самбо ва ҷудо ба марҳилаҳои асосӣ ҳамроҳ ёфтааст. алахсус дар гуштини самбо ва милли бештар. ин паҳлавон ҳам дастпарвари мактаби варзишии ноҳияи ховалинг аст. дар ин вазн бисёр ҳам ҷуръат тобу тавони қавии майдондориро ҳам дорад ва ҳарифаш ҳам давлатшоҳ давлатов аз дастаи хатлонду аз шаҳри кӯлоб аст. ин варзишгар нисбат ба абдусаттор андаке ҷавонтар аст, аммо дар муборизаву талошҳои бештари майдонҳои наврӯзии минтақаи кӯлоб ин чеҳра ҳам хеле як маҳорати хуби худро нишон додааст. алон дар майдони имрӯза мебинем ки ҳар ду чӣ гуна ба комёбӣ ноил мегарданд. ва албатта дар бораи гуштини миллӣ гуфтем ки инҷо ҳам бисёр паҳлӯҳои хоси худро дорад. гуштини миллии тоҷикӣ албатта ба гуштинҳои қаблан ҷудо самбо озод андаке монандӣ дошта, чун ин суханҳо барои инкишофи ҳамдигар намудҳои гуштин ёрии хеле саривақтӣ мерасонад ва мутахассисон аз як тараф гуштингиро ҳамчун замина барои тайёр кардани зидочиёну самбочиёни бомаҳорат истифода баранд. аз тарафи дигар он барои оммавӣ гаштани тарбияи ҷисмонӣ
алахусус дар деҳот ки ин масъала назар ба шаҳрҳо суст инкишоф ёфтааст, хизмати шоиста менамояд. ва дар ин лаҳзаҳо ҳаманда ки аз абдусаттор инҷо имтиёзи паҳлӯро ба даст овард ва таърихи бою ғанӣ доштанаш ин собитгари он аст ки имрӯз ин анъана ҳам дар тамоми минтақаҳои тоҷикистон идома меёбад, ва алахусус дар деҳот, дар ноҳияҳои кӯҳистони қисмати ҷануби кишвар. боз ҳам абдусаттор инҷо боз дубора ба ҳамон амали сари кирф таваҷҷӯҳ мекунад, аммо давлатшоҳ акнун барои баробар кардани натиҷа, барои дар ҳамин лаҳзаҳо ба даст овардани имтиёз андаке боз кӯшиш ҳам кард. абдусаттор огоҳӣ гирифт, амале ки довар ишора кард инҷо бо ҳаракати бо ҳамон ишораи даст инҷо сутун гузоштан, ва чун гуфтем ки инҷо бисёрам паҳлӯҳои ба худ хосро дорад. анамон огоҳиҳо аз 19 банд иборат аст. ҳангоми нодуруст доштан, ҳангоми аз майдон берун бад омадан, ҳангоми сутун мондан, ҳангоми сари ҳарифро зер карда, ҳамин лаҳзаҳое ки хеле ва хеле нозуканд ва инро ҳам доварон боз ҳам дар идомаи рақобатҳо бояд аз якдигар қиёс кунанд ва зуд дар самти баҳогузорӣ ҳам ба иштибоҳ роҳ надиҳанд. огоҳӣ буд, акнун ба танбеҳ табдил ёфт. абдусаттор танбеҳ гирифт, аммо боз ҳам имтиёз дорад. инам имтиёзи арзандаи паҳлӯ аст. дар амали паҳлавонон ягон натиҷа нест. ишораи довар ифодаи ҳамин гуфтаҳо аст. бисёр ҳам баъдан аллакай ҳаст. абдусаттор абдураҳимов аз дастаи душанбе 2 акнун боз бо тафовути ҳатто 2 баъдан ба истиснои он имтиёзи болое ки чун гуфтем паҳлӯ аст. афзалии ҳунари худро абдусаттор дар рақобати аввалаш нишон дод. ин лаҳзае ки хеле ҳам дар сатҳи олӣ ин усули пешборро истифода кард ва ин амалаш ҳалол баҳогузорӣ мешавад. абдусаттор шаҳри душанбе огоҳӣ ба яктак сафед барои аз по доштан аст. абдусаттор бо афзалӣ ва бартарии бештар дар ин дидор ғалаба ба даст овард ва ба марҳилаи баъдӣ роҳи худро боз ҳамвор кард. акнун мухаммадризодаро ҳоло мо интизор мешавем ки бо хилъати сафед ба майдон оянд ва ҳамза боқиев ҳарифи ӯ аз дастаи хатлон 1 бо яктаки кабуд вориди майдон мешавад. паҳлавони хилъати сафед дошта муҳаммад маҳмадализода аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ, ҳамза боқиев аз дастаи хатлон 1. дасти рости довар бо яктаки сафед муҳаммадризода муҳаммад шаҳрноҳии тобеи марказ, аз ҷониби чапи дасти довар боқиев ҳамза хатлон 1. налгиреми рақами ду вазни 65 килограмм аз ҷониби дасти рости довар алимов фарух душанбе 2. рақобати чоруми зергурӯҳи бии вазни то 60 кило оғоз шуд. муҳаммад андаке
барои истифодаи амали сари кит пешдастӣ кард. шурӯъ аз даври дуюм дар мусобиқаи мо тӯҳфаҳои пулӣ ба ҳар як ғолиб тақдим карда мешавад. ғолиби даври дуюм ба гирифтани 200 сомонӣ, ғолиби даври сеюм غالب دوری سیوم 300 سومانی و همین طریق هر یک دوری که می‌بادا شروع می‌گردد با تحفه‌های پولی از جانب مقامات حاکمیت دولتی شهر دوشنبه تقدیم کرده می‌شود و فردا از مبارزه پهلوانان در گلیم یکم رئیس شهر دوشنبه نتیجه نداده است. شاه جایزه برای غالب وزن مطلق معین گردیده. محمد هم باز برای داشتن همان سری آستین اندکی توجه میکند. هنگام این عمل البته نزدیکتر باز هم مسافه فاصله رو نزدیک داشتن یا از بالا داشتن حریف یا دریافت همان کمربند بسیار موافق مطلب است. سعید ابرار و شعبان دوشنبه ملی بایزادم دیروزان خطلان یک ورزشگران از میدان باید بیرون نشوند. گیره می رقم دو بعد 65 کیلوگرم تیاری بینم بخیر و ابوبکر خطلان یک ریزای جورابک شرمولتون به مرکز. تلاش های پهلوانان حالا هم ثمرآور نیست. داور هم باید از میدان بیرون برآمدن ورزشگر حرکتی اول داشتن پهلوان مایلی او با سوی البته حرکت حریف رو چگونه موازنت حریف رو هم با این نوبت میگیرد. در این مورد آن همین یک لحظه اما محمد باز هم کامیاب نشد. البته حرکت از مرکز میدان و پرتاب هم از اون نقطه معین بیرون باشد. اینجا همون ابتدا حرکت اول مد نظر است. اما در نقطه نهایی هم یگون کوششی ثمرآور یا بهتر هم به نظر نمی رسید. از حساب ملکه اندکی افضلی دارند هر دو، هم محمد و هم حمزه. از همین نقطه نظر آنها زود قابل یادگر موفق نمی شوند. اما اینجا بدن هست با پهلوان بله با پهلوان پیراهن سفید داشته محمدرزو بهاگذاری کردن امتیاز اولین. حمزه میخواهد که در این جریان از این عملش نتیجه خوب به دست آورد. اما هر یک عمل ابتدا دارد و باز انتها نیست. انتهایش برای حمزه اونقدر خوب نبود. ورزشگری پیراهن سفید داشته از میدان بیرون شد. داور این رو هم خوب فهمید. آگاهانیده شد این ورزشگر. محمد هم بدن دارد و هم آگاهی. یک لحظه ای که خیلی چشم حریف رو، اما اینجا هم خطا است. عمل محمد اونقدر موافق مطلب نیست. این حال هم دوباره با محمد آگاهی، یعنی تنبیه داده میشه. تنبیه بله درست هم هست. چون این حرکت ها علاقه این رفتی که نیروسنجی است، حتی میتواند که داور باز این دختر را هم مورد نظر قرار دهد. در صورت دوباره تکرار یافتن تنبیه دویم خواهد شد.
муҳаммад гумон дошт ки ба ҳамон бадан акнун вақтро кашол медиҳад, ӯ гӯштин намегирад, ҳамза ҳаракатро боз ҳам зиёдтар мекунад, вақт анҷом ёфт. муҳаммадзода муҳаммад ин варзишгар бо афзалӣ ҳамон як бадан ғолиб шуд ва ба марҳилаи дуюм роҳ ёфт. бо абдусаттор абдураҳимов ин варзишгар қуввозмоӣ хоҳад кард дар даври дуюм. рақобати панҷуми зергироҳи биро манзури шумо хоҳем кард. шаҳбоз инам паҳлавони ҷавон аст, аммо дастовардҳояш ҳам дар чемпионати шаҳри Душанбе дар мусобиқоти дигари ҷумҳуриявӣ оид ба истиқболи наврӯзи байналмилалӣ дар соли 2018 ва 19 ҳам натиҷаи беҳтар ба бор овард. боз ҳам як талоши ҳарифи шаҳбоз фирӯзҷон милли бойзода буд, аз вилояти хатлон аст фирӯзҷон. шаҳбоз дубора ба амали ҳамон сари китбои силоҳи мелниса таваҷҷӯҳ кард, аммо кӯшишаш бенатиҷа. шаҳбоз ин маротиба ҳам андаке суръати нерӯсанҷиро беҳтар кард. албатта доир ба таърихи гӯштингирӣ инҷо ҳам гуфтаҳои зиёде мавҷуданд ва гӯштингирӣ ки воқеан ҳам як бозии милли варзишист. гӯштингирӣ яке аз намудҳои варзиши қадимаи дӯстдоштаи халқи тоҷик аст. таърихи бисёр асра дорад. муҳаббати мухлисон, паҳлавонон албатта ин гуфтаҳоро боз собити дақиқтар мекунад. шаҳбоз муборизаро инҷо андаке беҳтар кард, аммо довар ба ин нуқта ҳам андаке эътибор надод. аз коргардон хоҳиш мекунем ки як лаҳза акнун шояд мо пешдастӣ кунем дар ин маврид ки ҳамон имтиёз буд ё чӣ гуна. агар ҳолати такрориро мо тавонем ки дубора бубинем. комилан инҷо ягон имтиёзе набуд, чун ин лаҳзаҳоро албатта хеле хуб бо истифода аз имкониятҳои мусоид ки дубора манзур мекунем, албатта инҷо баҳсу дудиллагиҳо ҳам аз миён меравад. рақобат ҳамоно идома меёбад. وزن 65 کیلوگرم دعوت کرده می شود بقی و یاقوبجان ولایت مختاری کوهستانی بدخشان، سفر علی جان دوشنبه 1. آگاهی که البته اینجا پسیوی ورزشگر رو مشاهده میکنم. در برابر استفاده اصول باید البته مسئولیت پهلوان، حرکت ورزشگر، آداب و انتظام و در مجموع همه این مد نظر است. حتی یک اشاره میتواند که ورزشگر را از نتیجه و از ادامه مسابقات محروم سازد. یک اشاره قبیح. انا این لحظه هم خیلی بهتر بود. بعداً من فکر میکنم بعداً بود و اما داور اینجا پهلو داد. یک داور دیگر
бадан бадан аст, ман фикр мекунам, аммо довар паҳлу бадан, бале бадан аст. чунин ҳам шуд. идомаи нерӯсанҷӣ, ягон китфи паҳлавон ба такя ба ҳолати ба пушт надошт. аз ҳамин нуқтаи назар ин бадан буд. китфаш андаке ба замин, аммо такякунанда ба ҳолати тахтапушт комилан набуд. ин паҳлу нест. рақобат идома меёбад. шаҳбоз муборизаро бозӣ ҷолибтар хоҳад кард. шаҳбозу фирӯз дар майдон нерӯ месанҷанд. ҳарду ҳам маҳорати хуб доштанд ба ростӣ. инро аллакай аз талошҳову аз муборизаҳояшон мушоҳида карда мумкин аст. шаҳбоз фишорро дучанд кард ва фирӯзҷон огоҳӣ гирифт. боз як ҳаракати шаҳбоз, боз ҳам такя ҳамон хеле наздикӣ дошт ба ҳамон имтиёзи аввали бадан. дубора боз ҳам фирӯзҷон милли бойзода мехоҳад ки хуб ҳунарнамоӣ кунад. шаҳбоз ай андаке дигара чӣ гуна дастро баркашида пои рости шаҳбоз дар ҳолати хеле мушкилтар қарор дошт. андаки дигар агар дастро ҳам аз оринҷ кӯтоҳтар ҷониби худ бармекашид, он гаҳ ҳоли шаҳбоз бисёр табоҳ мешуд. акнун аз ин ҳолат раҳо ёфт шаҳбоз. хурсанд аст ки вақт зуд анҷом ёбад. чунин мавридҳо ҳам албатта боз ҳам мавриди омӯзишӣ қарор хоҳанд гирифт. фирӯзҷон дар идомаи мубориза, чун мебинем ки дар ҳамон дақиқаи охирин афзалӣ ва талоши бештареро ҳам боз самараи меҳнаташ ҳам хеле ба бор овард. бале баъдан буд ҳамон амале ки чун мо дубора таваҷҷӯҳ кардем ва бо ҳамин тартиб фирӯзҷон дар муборизаи аввалаш имрӯз дастболо мешавад. ҳамин ҳаракате ки мавриди баҳс буд, ана ҳамин лаҳза баъдан буд. ягон ҷои дигар гуфтугӯ нест. ташаккур ба коргардон ки боз ҳамин дақиқияти гуфтаҳои моро дубора боз ҳам манзур кард. ана ҳамин лаҳза ягон ҷои гуфтугӯ нест. ин такя ба ҳолати тахтапушт надошт. ва дар ниҳоят ҳамин варзишгар фирӯзҷон аз дастаи хатлон як ғолиб шуду ба марҳилаи дигар роҳ ёфт. бинобар сабаби ғолибият ба исроилзода абдураҳмон шарнои тобеъ марказ. бинобар сабаби ҷаҳонгирзода фозилбек намояндаи вилояти суғ ба майдон наомаданаш, абдураҳмон исроилзода варзишгар бидуни мубориза дастболо мешавад. Каримов Муслимбек Душанбе як, аз ҷониби дасти чапи довар Мирзои Парвӣ вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. Марамад. таваҷҷӯҳ мекунем албатта ба маърифии боз ду чеҳраи дигар. муслим Каримов аз дастаи Душанбе як варзишгаре ки хилъати сафед дорад ва Парвиз Мирзоев аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. акнун марҳилаи аввали рақобатҳо, даври аввали нерӯсанҷӣ паҳлавонони вазни 60 баъди як ҷуфти дигар хотима меёбад ва баъдан мо ба даври дуюм мегузарем дар зергурӯҳи А ки инҷо аллакай аз 16 нафар 8 нафар ғалаба ба даст оварданд. даври дуввумро ғолибон идома медиҳанд ва тибқи қоида нафарони ноком акнун аз идомаи рақобатҳо маҳруманд. аз тамоми манотиқи кишвар
اینجا ورزشگران در این مرحله نهایی، در مجموع گویم این مرحله نهایی است در شهر دوشنبه. در تنتنه نوروز امسال حکومت شهر دوشنبه این مسابقات را با شکوه و شهامت بزرگ برگزار میکند و البته هر یک دوری پیروزی ورزشگران با تحفه‌های پولی قدردانی می شود. ورزشگری که از یک دور به دوری دیگر راه می‌یابد، اینجا هم مکافات باز هم افزون می‌گردد تا با امتیازی، تا با همان مکافات عالی و جایزه که در وزن مطلق مقرر گردیده است. این در مرحله نهایی این سبقت صورت می‌گیرد در وزن مطلق. غالبان دیگر وزن چون گفتیم که با انعام‌های حکومت شهر دوشنبه قدردانی می‌گردند و هر یک دور به خود باز هم مکافات مخصوصی پولی دارد. الکی این مرحله آغاز شده است. در گلیم اول مبارزه ثمره بخش نیست. حرکت هست اما نتیجه نیست. مسلمبک کوشش میکند برای امتیاز اول که موفق باشد. پرویز از این پهلو اکنون دقیق، بله، خالصانه، عادلانه و شفافانه هر سه داور این پرتافت رو پهلو باهگذاری کردند. علیبک دلشادزاده داور درجه جمهوریوی از ناحیه جبار رسولوف ولایت سوخت، داوری مرکز در گلیم اول است. یک اندکی دیگر موازنه در سمت به نیمه راست بود، به نیمه چپ معذرت، و بعدم برگشت به نیمه راست انجام داد. مسلمبک الکی پرویز موازنت را نگاه داشته توانست. از این نقطه نظر اندکی اکنون دور گشتن به این لحظه ها اون خاص به گوشتین ملی تاجیکی گوشتینگیری نیست. رقابتی دوما می‌یابد. مسلمبک الان پیش‌صفی رو نگاه داشته است. توجه میکنیم که پرویز در مبارزه اولین خود اونقدر با مسئولیت مبارزه تلاش نمیکند. نماینده ولایت مختار کوهستانی بدخشان از هر دو گریبان گرفتن این ابتدای عملی با موفقانه در گوشتین ملی نیست، چون که یگان بند و اسلوب با این عمل منصوب نیست و سرچشمش یا ابتدای حرکتش از این منشأ نمیگیرد. برابری با یک دست گریبان داشتن، حتما دستی دیگر در حرکت باشد، البته به دیگر سمت، یا از بالا، از سر یاسین، از اورنج، از کمربند، از منطقه پایان کمربند رو در نظر داریم. اگر از پشت هم نباشد از پیش باید که این نقطه باز موردی توجه باشد. پهلوی این پهلو حلال است. یک پهلو داشت مسلم، دومین پهلو رو هم گرفت و مسلمبک کریموف از دسته دوشنبه یک در مبارزه اولین خود دست بالا شد. غالبیت به یک تکی صفحه کریموف مسلمبک دوشنبه یک. رقابت آخرین زیرگروه بی
худойназари ашурзода ва худобахш сулаймонов ба майдон меоянд. худойназари ашурзода ин варзишгари яктаки сафед бабар карда мебошад. аз ҷониби дастгирбат рости довар гиреми рақами 1 худоизода худойназари ашурзода хатлон 2 аз ҷониби даст чапи довар сулаймонов худойбахш минтақаи рашт. даври дуюм вазни 60 килограмм тайёрӣ бинад. Кувватов Мухаммадризо Душанбе Мирзозода Муҳаммад Аюб Шарнои Тобе Марказ. рақобати охирини зергурӯҳи б дар вазни то 60 кило баъди ин даври дуюми муборизаи паҳлавонон дар ин вазн оғоз мешавад. яъне аз 32 нафар инҷо акнун 16 нафараш боқӣ мемонад ва 16 нафари дигар майдонро тарк менамояд. Атоқ чӣ буд? Алу ба як дақиқа буд. худобахш намояндаи ноҳияи рашт аст. варзишгари хатлонду худойназари ашурзода ин паҳлавони кӯлобшаҳр он қадар таҷрибаи ғании мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявиро надорад. аз доштану ҳаракатҳояш ин андаке эҳсосам мешавад, аммо ҳарифаш ҳам он қадар соҳиб таҷриба нест ки паҳлавони шаҳри кӯлоб оҷиз бошад. худойназари ашурзода яъне ҳарду ҳам инҷо аз ҷиҳати малака баробаранд. ба ҳамин хотир он қадар таъби дил нирӯсанҷӣ ҳарду паҳлавон сурат намегирад. нест кӯшиши самаровар. амал ҳаст, кӯшиш андаке беҳтар аст, аммо худойназари ашурзода ин лаҳза ҳам муваффақ нашуд. майлаш ба канори чап аст паҳлавони шаҳри кӯлобро, аммо ишораи ҳаракаташ ба нимаи рост. ин ҳолати фиреб додан ё тарзе ки дар ин ҷараён боз метавонад ки ба андеша ва боз ҳам як лаҳзаи дигаре ки хуб воситаи фиреб додани ҳариф аст ин аслан дар гуштини миллӣ ва дар ҷудо ҳамин нозукиҳо ин нуқтаҳо ҳам зуд ба назар мерасанд. ва боз ҳам ба ишораи чун камарбандӣ, аммо боз ҳам дар гуштини миллӣ мо ҳам ҳаракати аввал инҷо мадди аввал аст, мадди назар аст ва баъдан агар хоҳад ки бо тартиби ба худ хосе ки чун ишора шуд, аммо баъдан нест. бале чун довар ҳам ишора кард ва баъд инро ҳам тасдиқ мекунад ки ҳаракат инҷо то ба ҳамон нуқтаи ниҳоӣ, то ба лаҳзаи зарурӣ амал хотима наёфт. аз 32 нафар алон гуфтем ки 8 ҷуфт дар зергурӯҳи А ва 8 ҷуфти дигар дар зергурӯҳи Б боқӣ мемонад. охирин ҷуфти зергурӯҳи Б дар даври аввал аст ва баъди ин муборизаҳои паҳлавонон албатта боз дар даври дуюм оғоз мешавад.
тунҷи ҳамишои фикри доварон албатта инҷо натиҷае нест. албатта инҷо ҳам 3 дақиқа чун пишти сар мешавад, довар ҳам маҷбур аст ки андешаи худро гӯяд. На маҷбур, вазифа дораст ки бояд хулосаи худро барорад, нафари фаъолро ҳам нишон диҳанд. ҳаракат аз ҳарду ҷониб аст. ана акнун ин дигар, ана ин тартиби рақобат дар ниҳоят ҳам самараи дилхоҳ барои ашурзода ба бор овард ва бидуни баҳсу гуфтугӯҳои зиёд дар ҷуфти охирини зергурӯҳи би ғалаба ба даст овард ва ба марҳилаи дуюм рохат гирифт. рақам як давар карда мешавад. даври дуюм Кувватов Мухаммадризо, Мирзозода Муҳаммад Аюб. ҷониби дасти рости довар бо як таки сафед Идибек Сафаров. аз ҷониби дасти чапи бисёр довар партофти ҷолиб бидуни гуфтугӯ албатта ҳалол буд. акнун мо ба даври дуввуми рақобатҳои инфиродии паҳлавонони вазни то 60 кило таваҷҷӯҳ мекунем. ана ҳамон чеҳра Мухаммадризо Кувватов, як варзишгари хеле маҳбубу дӯстдоштаи мухлисони гуштини миллӣ, ки дар ҷудо ҳам хеле маҳорати хуб дорад ва имрӯз ҳам ӯ бо Муҳаммад Аюб Мирзозода аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ба майдон омадааст. варзишгари хилъати кабуддошта аст, нафаре ки дуюмин шуда маърифиаш кардем. ва узви мунтахаби тоҷикистон Мухаммадризо Кувватов дар гуштини ҷудо ва гуштини миллӣ бо пироҳани бо яктаки сафед аст. ҳунари ҳарду паҳлавон ҳам акнун дар дақиқаи аввал он қадар таъби дили мухлисон нест. Мухаммадризо дар ин ҷараён хеле аз нозукин ҳаракатҳову амалҳои гуштини миллӣ хеле хуб бархурдор аст. камарбандро албатта дар муқовимати Мухаммадризо истодагарӣ кардани ҳарифаш Муҳаммад Аюб фикр мекунам ки кори саҳлу оддӣ нест, ки бисёр ин чеҳра аз ҳисоби такмил додани маҳораташ берун аз Тоҷикистон ҳунараш фарқкунанда аст. дар риштаи гуштини ҷудо ва дар гуштини миллӣ ҳам имрӯз албатта ба ҳамон сурат маҷлиси вазни то 60 кило номнавис шудааст. даври аввал барояш бисёр ба осонӣ анҷом ёфт, чунки Сайдасрор Сайҷалолзода аз рашт бисёр иштибоҳ кард ва аз хатогиаш Мухаммадризо хуб истифода кард ва ҳарифро ба тахтапӯш дар дақиқаи аввал афтод. яъне ба ин марҳила ба осонӣ роҳ ёфт. манзур аз гуфтаи банда Муҳаммад Аюб бошад ҷумахоновро шикаст дод, намояндаи вилояти суғдро. ва ин паҳлавони дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ёдовар мешавем ки яктаки кабуд. ҳоло амали ҳаллуки дохиларо мақсади истифодабарӣ кард, аммо ба матлаб наздик набуд ҳаракаташ, чунки барои хотимаи бобарори ин ҳаракат дигар тартиби кор лозим буд. Мухаммадризо ҳам чобукиро аз даст додани нест, бисёр моҳирона дар ин лаҳзаҳо ҳам амал мекунад, аммо
имтиёз ба даст наовардааст. акнун ҳарифаш огоҳӣ таҳдидаш мекунад. фикр мекунам чунки аз майдон ин лаҳза ҳам берун шуд. бале аллакай танбе ин огоҳӣ дошт, аллакай огоҳӣ дошт. ин дуюмин огоҳӣ танбе ҳаст. баъди ин танбеҳи дум мешавад. дар сурати боз ҳам такрор ёфтан аллакай аз майдон хориҷ мегардад варзишгар. як лаҳзае ки баъди амри довар буд. бале ҳамин тавр ҳам ҳаст. агар довар андаке сабр мекард бо ҳамон як кӯшиш аллакай мувофиқи матлаб буд. вақти оне ки килфи варзишгар ба замин бархӯрд ва ист буд, аз ин нуқтаи назар довар истед буд. барои бинандаи закӣ инро ҳам бояд сари вақт ёдовар шуд. боз ҳам амали саре ки фишори муҳаммадризо муқобили ҳарифаш хеле зиёд аст. дар ин бора дигар ҷои гуфтугӯ ҳам нест, аммо имтиёз акнун аз ин гуфтаҳо болотар меистад. баҳогузорӣ бояд бошад. ман фикр мекунам муҳаммадризо қувватов инҷо комилан афзалӣ ва бартарии нерӯсанҷии худро дар идомаи мусобиқот нишон дод. ва инҷо ҳам роҳбари гилеми якум доваронро назди худ мехонад. баъди ин лаҳзаҳое ки мушоҳида мешуд, довар ишора мекунад ки дар идомаи рақобатҳо андаке саҳву нигарониҳо ба назар мерасад. бояд ба ин нуқта ҳам эътибор диҳанд. қувватов хеле наздикӣ дорад ба ҳамон матлаби ниҳоияш. ана тартибе ки гуфтем ва воқеан ҳамин чеҳраи тасодуфӣ нест. муҳаммадризо яке аз муддаиёни ана ҳамин вазн маҳсуб меёбад ва дар ниҳоят ҳам хеле хуб ҳарифро омӯхт, санҷид ва дар ниҳоят матлаби худро хуб амалӣ карда тавонист ва комёб шуду ба даври сеюм баромад. ана ҳамин партофт, ана ҳамин лаҳзае ки хеле ҳам бидуни гуфтугӯ ҷолибтарин фурсат буд ва ҳарифро ба тахта пӯшт рафтонид. бетаваҷҷӯҳ мекунем ба иброҳим абдуллоев ки бо пироҳани сафед ба майдон меояд ва фирӯзҷон фатоев ин варзишгар бо пироҳани кабуд ҳоло вориди майдон шуданд. ҷуфти дигари зергурӯҳи ғолиби ин ҷуфт бо муҳаммадризо қувватов дар даври сеюми нерӯсанҷии ин мусобиқот дар вазни 60 кило ба майдон мебарояд. Қудратов Эҳсон аз ҷониби даст чапи довар боқии Вали Муҳаммад вилояти Суғ Мараман. дӯстони азиз, бори дигар ёдовар мешавем ки варзишгаре ки
пироҳани сафед дорад, ин Иброҳим Абдуллоев аст. ва Фирӯзҷон Фатоев аз дастаи хатлон 2 аз шаҳри Кӯлоб бо хилъати кабуд дар майдон аст. ҳарифи варзишгари шӯҳратёри Тоҷикистон Мухаммадризо Кувватов ғолиби ана ҳамин ҷуфт аст, ки дар даври сеюм бо яке аз чеҳраҳои саршинос деру месанҷад. яъне имтиёз ҳалол аст. ҳалол бисёр ҳам дар ин ҷараён Иброҳим Абдуллоев аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ғалаба ба даст овард ва ба даври сеюм роҳ ёфт. ба ин партоф таваҷҷӯҳ мекунем ва баъдан паҳлавонони дигарро ба шумо маърифӣ месозем. ҳоло ба майдон бо хилъати сафед Абу Муслим Қайюмзода аз дастаи Душанбе 2 мебарояд ва ҳарифи ӯ аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Комрон Мамадназаров бо пироҳани кабуд. Қайюмзода Шаҳобиддин Бобозодаро дар даври аввал шикаст дод, ба даври дуюм баромад. Иномуддин Самадов аз Рашт дар муқовимати Комрон Мамадназарови вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон тоб овардан натавонист, мағлуб шуд ва Комрон намондаи Раштро мағлуб кард ва бо ҳамин тартиб ба даври дуюм роҳ ёфт. Комрон андаки мубориза бурд, ҳоло кӯшише нест. фосила чун гуфтем бисёр нақши созгор дорад. истифодаи усули сари кетф ё аз сари остин лаҳзаҳое ки чун мо мебинем агар фосила риоя нагардад комилан амалӣ шудани ин ҳаракатҳо, ин усулҳо аз ҳамон оғози амал то ба ҳамон нуқтаи ниҳоӣ дар гумон аст. хеле хуб ҳунарнамоӣ доранд нисбат ба даври аввалашон, ҳарду ҳам бо масъулият. бале дар даври аввал андаке паҳлавонони тасодуфӣ гуфтем, акнун дар ҳар як вазн 4 нафарӣ намояндагони дастаҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат сафар бармегарданд. дар вазни 60 кило 32 нафар муддаӣ барои дарёфти зинаи аввал номнавис буданд дар сурат маҷлисини вазни аввалин. баъдан маъзарат паҳлу ба паҳлавони хилъати сафед дошта. бале Абу Муслим Қайюмзода ҷуръат кард аз ҳариф имтиёзи аввалро ситонид. Комрон Мамадназаров ба хатоӣ роҳ дод. дар сурати боз ҳам натиҷа бахш хотима наёфтани нирӯсанҷӣ. албатта ин варзишгар ки ба даври баъдӣ роҳ ёбад, ҳоло ҳарифи ӯро баъдан баъди андаке баъди ҷуфти дигар мо ба шумо муаррифӣ хоҳем кард. Қайюмзода аз дастаи Душанбе 2 аст. ба истиснои паҳлавонони шаҳри Душанбе, дигар аз манотиқи мамлакат як дастагӣ сафарбар шуданд. албатта аз дастаи хатлон ҳам инҷо 2 даста, бале хатлон 1, хатлон 2. огоҳӣ ба Абу Муслим дода шуд. аз майдон бояд берун нашавад Абу Муслим
камрон дар ин замина бояд ба иштибоҳи худ нуқта гузорад, рафти нерӯсанҷиро андаке дигар кунад, амалеро мавриди истифода ё усулеро мавриди истифода қарор диҳад ки аз он абу муслим бархурдор набошад. акнун ин лаҳза натавонист. ой хеле ҳам бо ҷуръатона абу муслим инҷо маҳораташро хост ки хуб нишон диҳад, сазовор ҳам буд ба имтиёзи бадан. як лаҳза, як фурсати таваққуф. абу муслим ҳолаш он қадар хуб нест. гуштинро давом додан метавонад. бале, боз ҳам дубора абу муслим кӯшиш мекунад, аммо камрон фақат як ҳаракате ки зуд мо паҳлу дақиқ, ин ҳам паҳлу ба паҳлу, ду паҳлу дар гӯштини милли ҳалол аст, мисли оне ки ду вазари дар ҷудо ба ипон табдил меёбад, ду паҳлу ҳам дар гӯштини милли мо инҷо ба ҳалол табдил меёбад. абу муслим қаюмзода паҳлавони дастаи душанбе 2 дар ин даври дуввум ҳам дастболо гардид. лаҳзаҳои ҷолиб, лаҳзаҳои баҳс барангез, ҳамон заҳматҳои паҳлавонон, он чӣ ки дар майдон самар меоварад, аз наворҳои такрорӣ боз ҳам дубора манзури шумо мешаванд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маърифии нафарони дигар. ҷомии ҳасан ҳоло дар майдон бо хилъати сафед аст. идибеки амиршоҳ паҳлавони хилъати кабуд ба бар карда, намояндаи федератсияи гуштини миллӣ гуштингирии ҷумҳурии тоҷикистон. фикр мекунам ман ки ҷомии ҳасан бахташ омад кард ва дар даври дуввум ҳам акнун бо идибеки амиршоҳ рӯбарӯ шуд. ин назари ман аст, шояд иштибоҳ кунам, аммо аз худ итминон дорам ки ҷомии ҳасан узви тими мунтахаби самбои кишвар аст дар вазни то 58 кило. барандаи медали биринҷии мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон дар гӯштини самбо ва боз ҳам ҷоизадори чемпионати осиё ва бисёр ҳам натиҷаҳои шоён насибаш гардидааст. ҷомии ҳасан ба доштани акнун ин лаҳзае ки аз майдон берун шуд, огоҳие ки ба албатта паҳлавон дода мешавад, бояд ин ҳам мадди назари варзишгар бошад ки ин амалҳои ғайриқоидаро дубора такрор накунад. ин аз фишори бештари ҷомии ҳасан сарчашма мегирад ки варзишгар мехоҳад аз ин ҳолат раҳо ёбад, баъдан ба ҳамин хотир иштибоҳ мекунад. мо аз ин бештар умедворем аз ҷомии ҳасан. паҳлу, бале, ҷомӣ бисёр ҳам чеҳраи саршинос аст, бисёр ҳам истеъдоди хеле фавқулода дорад ва дар майдон акнун инро ҳам андаке собит кард ва барои ин ҳам боз фурсати дигар дорем ки интизораш мешавем. бигзор ҳоло камарбанд хилати худро ҳам ба ҳамон тартиби дуруст ҷорӣ кунад. ҳамин лаҳзае ки аз пушт акнун инро донад ки ҷомӣ ҳам аз пушт бояд хилатро вориди камарбанд созад, ана ҳамин лаҳзаро дар назар дорем. бале,
чунки имкониятҳо бояд баробар бошанд барои ҳар ду паҳлавон ки аз камарбанд доштан ин сарчашмаи хеле ва хеле ғании комёбии ҳамаи варзишгарон аст. агар камарбанд дуруст набошад, хилат ба ҳамон тартиби дақиқ набошад, инҷо ҳам халал ворид месозад барои оғози амал ва дар ҷараёни мубориза низ. акнун ҷоми ҳасан агар аз ин давр гузарад, билкул метавонад ки ба марҳилаи баъдӣ роҳ ёбад ва вақти оне ки бо ман фикр мекунам ки бо ҳамон Мухаммадризо Кувватов инҳо дидор анҷом хоҳанд дод. дучеҳра бисёр ҳам нафарони қавӣ дар зергурӯҳи А ба ҳисоб мераванд. ҷоми дигар талош намекунад. ҷоми аллакай ба сурат маҷлис ошно аст ва аз рӯи ҳолатҳои ҳамон тақрибан муайян кардаи мураббияш ҳам медонад ки то ба кадом марҳила меравад ва охири кор чӣ мешавад. аз ин нуқтаи назар ҳоло ҳамон гӯштини ҷолиби худро манзур намекунад. ин лаҳзае ки хеле ҳам ҳатто метавонист ба ҳалол табдил ёбад, ҳамто ба паҳлӯ ҳам. аммо як ҷаҳиши ҳарифаш ҳам бисёр саривақтӣ буд, ҳаракати ҳарифаш ҳам бисёр лаҳзаи муносибу. аз ин фурсат ҳарифаш ба осонӣ раҳо ёфт. ба ростӣ با یک کتی سفید اسحاق‌زاده حسین ба вақти асосии ин нерӯсанҷӣ ҷоми ҳасан баъди оне ки имтиёз гирифт он қадар эътибор намедиҳад. аз ҳаракатҳояш ин ҳамин гуфтаҳо собит мегарданд, чунки акнун як даври дигар агар боз инҷо ин лаҳза ҷоми ҳасан агар ғалаба ба даст оварад, он гаҳ боз дар даври дуюм ки комёб шуд дар марҳилаи сеюм бо абу муслим қаюмзода муқобила мекунад. вазари ваза чун лаҳзаҳое ки паҳлу ҳатто Файзиддин Амиршоев ҳам табассум кард дар ин лаҳзае ки зуд одати ҳамеша вазари ипон паҳлу ҳалол. ва ҷоми ҳасан ба осонӣ ғалаба ба даст овард. ба марҳилаи сеюм роҳ ёфт. ин варзишгар бо абу муслим қаюмзода акнун нерӯ месанҷад. ҳарифаш маълум шуд. акнун ба зергурӯҳи б бармегардем. ба даври дуюми нерӯсанҷии паҳлавонон дар зергурӯҳи б дар вазни то 60 кило. бисёр ҷоми инҷо ҳам як маҳорати ҷолибу хеле олиро ҳам манзур кард. аммо ҳарифаш инҷоҳо бубинед ки чӣ гуна худро назорат кард, бо исилоҳи контрол кард
و از این ورطه رها یافت و تنها بدن برگزار شد و سپس پرداخت پهلوان باز هم پهلو بود. محمدسالح قوتوف با خلعت سفید است. نماینده دسته شهر دوشنبه و حریف او محمد صبور شاکروف از ناحیه رشت با خلعت کبود. درباره هنر محمدسالح در دور اول گفتیم که این ورزشگر سهراب ربیوف نماینده ولایت مختار کوهستانی بدخشان را مغلوب کرد. در ابتدا پهلوان رشتی و بعداً تلاش سهراب هم تلاش واحد از سوختنده که بهتر بود و باز هم بیشتر و زیادتر مهارت خودی این ورزشگر مورد نظر بود و محمد صبور در نهایت هم کامیاب شد و بعد دوری دوم راه یافت و محمدسالح سهراب ربیوف را گفتیم که شکست داد در دوری اول و پهلوان رشتی واحد گلزاده از ولایت سوخت را. این از ترتیبی درستی معرفی پهلوانان غالب در دوری اول. محمدسالح امکان دارد که کمربند حریف را اندکی خوب دارد. این پهلو هست، این کتف و شلکه در زمین بود تکیه کننده به حالت تخت پوشت. برای محمدسالح آسان است که چون این حریفان رو با آسانی شکست دهد. اکنون این گفته ها رو ببینید که چگونه باز هم این پهلوان در میدان اثبات میکند. محمدسالح در دوری دوم هم غلبه به دست آورد و به مرحله سیوم رقابت‌های انفرادی وزن تا 60 کیلو راه یافت. اکنون توجه میکنیم دوستان عزیز به نفران دیگر. عبدالستار عبدالرحیموف، این ورزشگر دسته دوشنبه یک با خلعت سفید به میدان می آید. حالتهای تکراری، لحظه های مساعدت به همان امتیازها را ما منظور شما کردیم. عبدالستار عبدالرحیموف حالا در میدان است. ورزشگری خلعت سفید داشته و حریف او محمدعلیزاده از دسته شهر و ناحیه‌های تابع مرکز. من اینجا اکنون پیش از آغاز هنری عبدالستار را اینجا افضل تر میدانم از حساب تجربهش و محمدعلیزاده باشد. وزن 60 کیلوگرم تیاری بینم. ملی بویزاده فیروزجان خطلانی آنقدر از تجربه مسابقه های سطحی جمهوریوی برخوردار نیست. خیر این میدان است چون گفتیم ما اکنون از همان تجربه و دید و نگاهی که ما در مسابقات قبلی داشتیم. باز وقت داوری برحق است. اکنون بیاد اینجا یک لحظه به مبارزه پهلوانان توجه جدی کنیم. اصولی دوست داشته عبدالستار واقعا هم گفتیم اکنون جای گفتگو نیست، جایی که در لحظه هایی که خیلی هم مناسب است و این چهره را من در تنتنه های نوروزی منطقه کلاب با یک تخلص خیلی مخفی معرفی میکردم و اینجا هم بسیار این چهره این گفته ها را هم ثابت کرد و
пешниҳоди мо ҳам ботил набаромад. дар ҳақиқат ин чеҳра арзанда аст. дар майдон хуб дурахшид, ҳунараш ҳам хеле ва хеле фарқкунанда буд ва бо Мухаммадсолех Кувватов акнун нерӯ месанҷад ва Мухаммадсолех инҷо ҳам акнун бо суханони ногуфта хеле бештаранд дар майдон. албатта чун фурсат фаро расид, албатта ба ин мавзӯъ бармегардем. мо таваҷҷӯҳ мекунем дӯстони азиз ба маърифии дигарон паҳлавонони ғолиби даври аввали зергурӯҳи би дар вазни то 60 кило. мелибойзода Фирӯзҷон бо пироҳани бо хилъати сафед дар майдон аст. ҳарифи ӯ Абдураҳмон Исроилзода аз шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ яктаки кабуд ба бар кардааст. ивази доварон боз ҳам довари болои гилем инҷо бовар хуҷандиҷов аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, ду паҳлавони муваффақи даври аввали зергурӯҳи би вазни то 60 килоро ба майдон мехонад. дубора маърифӣ. аз ҷониби дастчапи довар Исроилзода Абдураҳмон шаҳрноҳияи тобеи марказ. Марамад. ивази довари кунҷӣ Икромо довари кунҷӣ иваз кунед. рақобати паҳлавонон оғоз гардид. ивази довари кунҷӣ Шоев. ой паҳлу ба паҳлавони хилъати сафед дошта Фирӯзҷон Мадибойзода аз дастаи хатлон як варзишгари шаҳри Бохтар хеле ҳунари худро саривақтӣ нишон дод ва аз Абдураҳмон Исроилзода имтиёзро бисёр ҳам ба осонӣ ситонид. аммо ин хотимаи кор нест. фирӯз бояд бо қомати рост гуштин гирад. Душанбе аз ҷониби дастчапи довар бо қиёф Абубакр хатлон як. Абдураҳмон ҳам барои ислоҳ кардани хатогии худаш роҳи дигарро меҷӯяд. камарбандро акнун дошт. аммо Фирӯзҷон бархурдор аст аз ин лаҳзаҳое ки чӣ гуна раҳо ёбад. бовар хуҷандиҷов ин довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳоло амри худро бале ҳамин давр ҳам ба ҳамон дастфишуриҳое ки ғайриқоиданд хотима гузоред. ин гуфтани гап ана ҳамин ишорааш ки ба ҳар ду огоҳӣ дод. ин дастфишориҳо ҳамон ангуштфишориҳои ҳар ду ҳам мувофиқи матлаб нест. дар ҷудо ҳам ҳамин аст. дар гӯштини миллӣ мо ҳам аллакай огоҳии паҳлавонро интизор аст вақте ки ба ин амали ғайриқоида даст мезанад. наздиктар бошед ва акнун аз лаҳзаҳои муносиб истифода кардани Фирӯзҷонеанда ки боз ҳам имконияти хуб дорад, чун боз ҳам ин ҳаракати Фирӯзҷон паҳлавони хилъати сафед дошта Мелибойзода аз дастаи хатлони як гуфтем. барои Фирӯзҷон акнун натиҷа кофӣ ҳам бошад, аммо бояд ҳушёру зирак бошад ки боз ҳам дар ҷараёни мубориза ба хатогӣ роҳ надиҳад. ба ин нигоҳ накарда Фирӯзҷон албатта имтиёзи боз ҳамамин шоиста боз паҳлӯи дуюмро мехоҳад ки ба мубориза хотима диҳад. рақибаш онқадар гӯштингирияш табъи дил нест. барости дар ин мубориза албатта боз чун ба савияву малакаву ҳунару тамрину дастуру ва дар маҷмӯъ ин шохаҳо рукнҳои муҳиманд. нӯҳ паҳлӯи асосие ки паҳлавон бояд инро
мадди назари аввал гузорад. куштингири ҳарду варзишгар сус шуд. фирӯзҷон он қадар диққати ҷиддӣ намедиҳад барои идомаи сабқати бобарор. боз ҳам абдураҳмон исроилзода варзишгаре ки хилъати кабуд дорад, инҷо акнун дақиқ донад ки агар чунин амал кунад аз идомаи муборизаи мусобиқот дар зергурӯҳи би маҳрум мегардад. фирӯзҷон аллакай на, ин тарзи куштингирияш касбӣ нест. ой хеле ҳам ҷолиб. дасти ростро агар боз ҳам сари остинро медошт, нуран ало нур мешуд. абдураҳмон таваҷҷӯҳ мекунад, аммо ин имтиёз нест. ҳаракати ин варзишгари кабуд буд. фирӯзҷон ҳам дар идомаи рақобат акнун чун ба фосила таваҷҷӯҳ намекунад, дар ин маврид муваффақ намешавад. барои ин албатта донад ки дар самти боз ҳам аз барсозии ҳамин ҳаракатҳо бештару зиёдтар фосила нақши аввалдараҷа дорад. ҳоло ҳам боз ҳамин амал, ҳоло ҳам дубора ва се бора рафти мусобиқа нишон медиҳад ки фирӯз вақтро фирӯз ҳамон замони боқимондаи вақтро мехоҳад ки пушти сар кунад. ба ҳар ду ҳам танбеҳ дода шуд. ҳар ду ҳам огоҳии аввал доштанд аз ҳамон дастфишурие ки чун инҷо ишора кардем, панҷаҳои якдигарро фишурданд, ғайри қоида буд ва баъдан ҳам акнун довар ба ҳар ду танбеҳ дод. аммо фирӯзҷон инҷо имтиёз дорад, ба танбеҳ ҳам нигоҳ накарда. вақт анҷом ёфт. фирӯзҷон миллибойзода дар муборизаи даври дуввуми вазни то 60 кило дар зергурӯҳи б ғалаба ба даст овард. ҷуфти охирини зергурӯҳи б дар даври дуюми мусобиқоти имрӯза дар вазни то 60 кило ҳоло ба майдон меоянд. инҳо Муслимбек, Каримов. ин ҳамон лаҳзаҳое ки фирӯзҷон муваффақ шуд имтиёзи хеле муносиби паҳлӯро. бо хилъати сафед Муслимбек Каримов ҳоло дар майдон аст ва бо хилъати кабуд Ашурзода, худойназари Ашурзода аз дастаи хатлон. ёдовар мешавем ки аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба ҳар як варзишгаре ки дар ҳар давр муваффақ мешавад мукофоти пулӣ тақдим мегардад. инъоми идонаи наврӯзи имсола ва то ба ҳамон мукофоти олӣ шоҳҷоизае ки дар вазни мутлақ муқаррар гардидааст. ин дар давраи охирини мусобиқот сурат мегирад. ва гуфтем ки марҳилаи ниҳоии мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гуштини миллӣ дар таҷлили наврӯзи бошукӯҳи байналмилалӣ аст. ин андаке боз ҳам баъдан аст.
муслимбек имтиёзи аввалро гирифт. گیرمی رقمی از وزن 60 کیلوگرم داوری سیون تیاری بینم قوواتو محمدرزو عبدالله ابراهیم جفتی آخرینی رقابت‌های داوری دویم رو متماشا داریم. بعد این اکنون دوری سیوم در زیرگروه آغاز میگردد در وزن تا 60 کیلو. ما همین رو پیگیری میکنیم. این هم پهلو خیلی جالب، خیلی خوب، خیلی تکیه کننده به همان حالتی جالب و نهایی همین امتیازها که در گوشتین ملی گوشتینگیری این حلال نامیده می شود، اما این پهلو بود. رقابتی ادامه می‌یابد. بسیار هم در این لحظه ها فرصت های مناسب را ما با هم دیده ایستاده ایم. مسلمبک کریموف جرأت کرد، ابتدا بدن گرفت و سپس پهلو بها گذاری شد. حریفش اینجا هم یک لحظه دیگر توقف کرد. با سرعت تیز باید این عمل را اشورزاده، خدای نظری اشورزاده به انجام میرسانید بهتر بود، اما یک لحظه توقف الکی مطلب را دیگر میسازد. آی خیلی هم از حالت نامناسب رها یافت. اکنون این ایپان آی حلال است، حلال است. پهلوی دیگر حتی باز هم خود به همون حلال هم برابر بود حتی و یک پهلو داشت مصلیمبک کریموف و این عملش او را پیش از مهلت، پیش از خاتمه وقتی اساسی در دور دوم دست بالا گردانید. از جانب دست راستی دوار با یک سفید خیراندیشی مرزاده، از جانب دست چپی دوار با یک کابلیت کایم سوربو. توجه میکنیم به لحظه های خیلی جالبی همین سبقت که بعداً اولا برگزاری شد. سپس ادامه مبارزه باز هم به جانب همون پهلوان خلت سفید داشته بود که پهلو و در نهایت هم یک ترتیبی سبقتی که ما مشاهده میکنیم با همین ادامه رقابت خاتمه گذاشت. خیلی هم جالب، حتی داور به همون حلال و پهلو این هم حلال بود، حتی پهلو هم نه بس از اون که پهلو قبلا داشت. با همین دوری دویم انجام یافت. متوجه میکنیم با معرفی پهلوانان در دوری سیومی رقابت های انفرادی وزن تا 60 کیلو در زیرگروه ا. محمدرزو قوواتوف باری سیوم است که به میدان می آید چون که غلبه دارد. بله حلالش بود. با خلعت سفید است. این عضو منتخب جودوی کشور و حریف این ورزشگر ابراهیم عبداللهیف از ولایت مختار کوهستانی بدخشان. فیض‌الدین امیرشاهیف داور درجه جمهوریوی از شهر باختر، باختر و در مکتب ورزشی این شهر سالیان طولانی شاگردان زیاد را به کمال رسانیده است و باز هم اکثری شاگردانش هیئت مکمل دسته خطلان یک امروز هم در وزنهای مختلف هنرنمایی خواهند کرد. محمدرزو قوواتوف اینجا هم جرأت و هنرش خیلی باز هم فرق کننده است. یک لحظه خیلی بهتر. پهلوان ولایت مختار کوهستانی بدخشان یادآور میشویم که
дар даври аввал Саъди Собирзода аз дастаи Душанбе 2-ро шикаст дод. дар даври дуюм муқобили Фирӯзҷон Фатоев дастболо шуд ва баъд даври сеюм баромад. ва Мухаммадризо бошад дар рақобати аввал Саид Асрор Саид Ҷалолзода аз ноҳияи Рашро мағлуб кард. дар рақобати дуюм Мирзозода Муҳаммад Аюб аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказро дучори шикаст намуд. Олло ҳам мубориза бурд. ин ишораи довар маънои он дорад ки натиҷа нест, яъне имтиёз дода намешавад ба амали Мухаммадризо. маълум аст ки Мухаммадризо фаъол аст. ҳарифро маҷбур месозад ки албатта инҷо ақибнишинӣ кунад. бале, танбе акнун огоҳӣ ки буд, акнун танбе дода шуд ба паҳлавони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, ба Иброҳим Абдуллоев. Абу Муслим Ҷоми Ҳасан ҳар ду ҳам аз дастаи Душанбе 2. танбеҳи довар масъулияти Иброҳимро андаке беҳтар кард. як лаҳзаи хеле ҳам беҳтар, хеле ҳам кӯшиши хуб кард намояндаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон. Иброҳим ба таҷриба, ба истеъдоди фавқулодаи Мухаммадризо нигоҳ накарда кӯшиш мекунад ки ҳунари худро, маҳораташро нишон диҳад. ҳарчанд ки барояш мушкил аст дар ҳақиқат. берун мешавад, аммо он майли беруншавӣ надорад ва чунин ишораи не. чунин боз ҳаминҷо боз ҷиҳатҳои фарқкунандаи худро дорад ки агар варзишгарро ҳам фишор диҳанд ки аз майдон дур шавад, онга ба нафари фишор додашуда огоҳӣ дода мешавад. агар варзишгар майли берун шуда надошта бошад, инҷо ҳам вобаста аз ҳаракат аст. Мухаммадризо матлабаш ҳамон усули сари китф аст. инро ҳам Иброҳим хуб медонад, барои ҳамин қоматашро рост намекунад. акнун барои дарёфти ҳамон лаҳзаи қомати рост бояд Мухаммадризо мувозинати ҳарифро гум кунад, ҳамон фурсатҳоро пайваста ҷустуҷӯ бошад, дарёфт кунад ва лаҳзаҳои мусоидро самарабахш ва ба нафи хеш анҷом диҳад. роҳҳои ҷустуҷӯи ҳамон фурсатҳоро пайдо накарда истодааст. ҳоло ҳам таваҷҷӯҳ мекунем боз ҳам ба ҳамин лаҳза ки аксари кӯшишаш ба ҳамин хотима меояд. кӯшишҳои босамараш ва новобаст аз он ки натиҷабахш ҳам набошанд, бештар дар муборизаи Мухаммадризо ҳамон амалӣ ё усули доимии дӯстдоштаи сари китфаш ба назар мерасад. Иброҳим сазоворона мубориза бурд, ҳарчанд ки инҷо акнун танбеҳ дорад. бадан ҳаст. бале, Мухаммадризо соҳиби имтиёзи аввалин шуд. ҳунари Иброҳимро ҳам мо сазоворона баҳогузорӣ мекунем ки хеле хуб, новобаста аз ин лаҳзае ки акнун баданро аз даст дод. акнун мавриде ки боз ҳам як таваҷҷӯҳи ҷиддии мухлисон буд барои ҳамин партофти Мухаммадризо Кувватов, аммо ин ба имтиёз арзанда набуд баростӣ. از جانب دست راستی داور سفر میگیبه، از جانب دست چپی داور باقی ولی محمد ولایت سوم. این رقابت برای محمدرضا قواتов اکنون اندکی مشکل تر بود نسبت به دو دور. اگر اینها رو ما تحلیل یا قیاس کنیم، اکنون با محمدرضا آگاهی داده شد، اما ابراهیم هم تنبیه دارد و هم امتیاز بدن رو هم از دست داده است. یعنی
муҳаммадризо бо як бадан алон пешсаф аст. ин давр барояш андаке чун гуфтем ки мушкилтар пушти сар мешавад. акнун баъди оне ки рақобати дигар миёни абу муслим қайюмов ва ҷоми ҳасан сурат мегирад ва ғолиби ин ҷуфт барои муҳаммадризо ки агар ғолиб ояд он гаҳ мушкилӣ эҷод мекунад. ҳоло барои ин ҳамандаке вақт ҳаст. боз ҳам акнун иброҳим нагузошт ки ҳарифаш аз ӯ паҳлӯ имтиёзи дуюмро ситонад ва акнун вақт анҷом ёфт бо як имтиёзи ҳамон аввали гӯштини миллӣ бадан муҳаммадризо ғолиб шуд ва ба марҳилаи чаҳорум роҳ ёфт. ва биёед муаррифӣ мекунем нафарони дигарро. акнун нафарони дигарро ҳамон имтиёзи баданро дар ин фурсат акнун чӣ гуна муҳаммадризо Кувватов ба даст овард мо манзури шумо кардем. абу муслим Қайюмов варзишгари дастаи Душанбе 2 бо яктаки сафед ба майдон меояд. ҷоми ҳасан паҳлавони хеле умедбахш ва соҳиби таҷриба бо хилъати кабуд. از جانب دست راست داور قیومزاده ابو مسلم شهر دوشنبه، از جانب دست چپ داور جامی حسن شهر دوشنبه. این مبارزه هم اندکی بهتر است. من دیگر در وصف استعدادی جامی حسن چیزی نمیگویم. بیاد که با هم این مبارزه رو ببینیم. بعدا اینجا هم اندکی اندیشه هست که مورد توجه قرار خواهد گرفت. فکر میکنم که باز مرحله های خیلی حساس هم پهلوانان شهرتیار رو در وزن 60 کیلو در پیش است. جامی حسن الان از سر آستین دستی راست حریف خوب داشته است، اما این مطلبش همون اصول سر سیوجیست نه، اصول سر کید، چون که گریبانی چپ رو هر طرف کشاله میدهد. گریبانی چپی حریف رو رقیبش تجربه جامی حسن رو ندارد. این رو بدون شبهه میتوانیم ما بیان کنیم. و ابو مسلم قیوموف امروز همین یک چهره جوانتر است نسبت به جامی حسن. جامی که البته چین در مسابقات قهرمانی جهان که جایزه دار شد، الکی اون ترس و اون مشکلی های حساسی میدانداری الکی دور می شوند. اینجا دلپرانه ورزشگر بعداً گوشتین میگیرد و هنر خود را خوبتر نشان میدهد. ببینید الله هم مبارزه اندکی پرشیده تر. من فکر میکنم امتیاز نیست، چون داور اینجا اشاره کردن از نگاه بنده یگان نتیجه که چون بیان کردیم در این مورد این فکری من است. بعد داور باز هم بر نیمه چپ اشاره کرد و دو داور فکر رو تصدیق کردن. حالتی تکرار بودن و بدن هم نزدیکی نداشت براستی. خلاصه داور همین بود. بگذار توجه میکنیم با ادامه مبارزه. امتیاز نیست، چون اشاره کرد اینجا هم دوباره که ابو مسلم البته با بدن همون عملش سزاوار هست یا نه؟ نه. آی 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 خیلی هم عالی. پهلو خیلی هم عالی ها. ابو مسلم قیومزاده انما شبهه بنده به همین خاطر بود که الکی ایستید. یک فرصتی که این چهره هم جوان است
ва дар фурсати дарёфти ҳамин лаҳзаҳои хатогии ҳариф метавонад ки муваффақ ҳам шавад. бисёр ҳам пешпоро як усуле ки бисёр ҳам ҷолиб истифода кард абу муслим қаюмзода ва аз ҷомии ҳасан барандаи медали биринҷии мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон дар гуштини самбо имтиёз ситонид. хеле ҷолиби таваҷҷуҳ. ана ин чеҳра кашфи нав дар гуштини майдони имрӯзаи гуштингирӣ ба ҳисоб меравад. агар ҳамин натиҷаро то ба охир нигаҳ дошта тавонад абу муслим қаюмзода, он гаҳ ҷомии ҳасан дигар барои дарёфти зинаҳои ифтихорӣ имкониятро аз даст медиҳад. аммо абу муслим андаке осеб дид инҷо. кетфи чапаш дар рақобати қаблӣ ҳам андаке кетфи чапаш осеб дида буд, ба ӯ кӯмак карданд. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҷомии ҳасан. ин лаҳза ана ҳамин чеҳра барандаи медали биринҷии чемпионати ҷаҳон, варзишгаре ки дар даври аввал бисёр ҳам хуб муқобили сарвар абдуқаюмов аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ мубориза бурд. баъдан ҳам дар рақобати дуюм идибеки амиршоҳро ба осонӣ шикаст дод ва ба ин даври сеюмро хоҳад гирифт. аммо инҷо ҳолаш хеле нигаронкунанда аст, чунки паҳлӯро аз даст додааст. огоҳие ки бо чун гуфтем аз майдон берун шуд. абу муслим ба абу муслим танбеҳ дода шуд. ҳам паҳлӯ дорад, ҳам танбеҳ дорад. кетфи чапаш осеб дидааст. ҳарчанд ҷуръат мекунад, кӯшиш мекунад ки роҳи муборизаро идома диҳад. ин амал ҳам натавонист ки аз ин ҳолат раҳоя созад. ақибнишинӣ мекунад, вақт сипарӣ шавад. кетфи чапаш осеб дидааст. инро ҳам ҷомии ҳасан хуб медонад. аммо ин ишораҳо мувофиқи матлаб нестанд. бародари азиз ҷомии ҳасан танбеҳи дуюм ба паҳлавон дода шуд ва бо ҳамин тартиб ин варзишгар бисёр ғолиби ин ҷуфт акнун бо Мухаммадризо нерӯ месанҷад. дасташ осеб дидааст, ба ин он қадар қудрату тавон надорад. ҳарчанд ки ақибнишинӣ мекунад ки вақт сипарӣ гардад, аммо ҷомии ҳасан намегузорад ки ин паҳлавон гуштин нагирад. баръакс бисёр шитоб мекунад ҷомӣ ки иштибоҳашро ҷуброн кунад, натиҷаро баробар созад. агар паҳлӯ ҳарифро занад, он гаҳ ҷомӣ ғолиб мешавад, чунки паҳлӯи охирин он гаҳ ба инобат гирифта мешавад, охирин амал. ҳоло барои ин вақти хеле кам боқӣ мондааст. абу муслим ин маротиба ҳам гӯштин намегирад. ба ростӣ кетфи чапаш чун осеб дидааст, ин ҳолате ки баҳс аст. бале, бисёр рақибнишинӣ дорад. инҷо абу муслим ба хотири
паси сар шудани вақт бештар инҷо талош кард. ақибнишинияш ба ҳамин хотир аст осеби китфи чапаш ва дақиқ дар муқобили Мухаммадризо гӯштин гирифтан наметавонад, чунки осебаш ҷиддӣ аст. агар ҷоми ба он даври баъдӣ роҳ ёбад, ба даври чорум, ман фикр мекунам бисёр сабқати ҷолиб хоҳад шуд. гӯштингирии паҳлавонон хеле вақти камро дар бар мегирад, яъне ки хотимаи нерӯсанҷиҳост. нерӯсанҷӣ ана ҳамин даври сеюм. ой паҳлу чун гуфтем дар ин маврид ки бисёр ҳам зиракиро аз даст надод. ҷомии ҳасан натиҷаро баробар кард ва акнун ин лаҳзаҳои охирин чун гуфтем ки сонияҳои башуморе ки дар идомаи мубориза мо мебинем ва воқеан ҳам ҷомӣ баъдан акнун рафти муборизаро аз ибтидо бояд ҳамин хел рафтор мекард, нисбат ба ҳариф ҷиддӣ амал мекард. огоҳӣ ба ҷомии ҳасан дода шуд. абу муслим инҷо ҳамандаки ҷуръаташ сустар шуд ба ростӣ, чун гуфтем дар бораи осебаш вақте ки имтиёзи тонид дилтур буд. вақте ки имтиёз аз даст дод, он гаҳ боз ноумедӣ фаро гирда шуд. имтиёз нест, инҷо амал буд, ҳаракат ҳам беҳтар буд, аммо имтиёз на. вақт акнун инҷо ҳам фикр мекунам ҳамон сонияҳои охиринаш боқӣ мондааст. танбеҳ дода шуд ба ҷомии ҳасан. хеле олӣ, хеле олӣ. купрук дар гӯштини миллӣ комилан мавриди мазамату маломат аст, аммо инҷо ҳам як андаке баҳсро ба амал овард. довар ин паҳлуро ман аз коргардон маҳрубҷон оқилов хоҳиш мекунам ба ҳамин лаҳза таваҷҷӯҳ кунанд. ба ҳамин лаҳза таваҷҷӯҳ кунед. бори дигар ман ин лаҳзаи баҳсбарангезе ки хеле ҳам бетаваҷҷӯҳ мекунем. ин лаҳзае ки яку як бора инҷо ҷамъи мураббиён кумитаи тадорукот сардовари мусобиқот аз маъруфҷон оқилов зиёддин сафаров хоҳиш мекунам ҳамин лаҳзаи баҳсро як бори дигар манзури мо кунанд. дар ақабия таваҷҷӯҳ мекунем бори дигар ҷомии ҳасан чӣ гуна ҳаракатро ин на ин лаҳзаи қаблие ки буд акнун ин ва воқеан ҳам дӯстони азиз бори дигар хоҳиш мекунем аз маъруфҷон оқилов ки ҳамин лаҳзаи баъзро хотима диҳанд ва инҷо баъдан боғузорӣ мешавад ба фикри бандан лаҳзае ки ҳолати купрук мавриди назар набуд, сар андаке такя ба замин дошт ва лаҳзае ки хеле ҳам дар мавриди ҳамон имтиёзе ки довар ишораи ҳалол кард ва бетаваҷҷӯҳ мекунем ба нуқтаи ниҳоии худи доварон дар мавриди пардохти ҳамин ҳолати баҳс. ин кор шуд, бале. баъдан баҳогузорӣ гарди ҷомии ҳасан акнун мубориза боз идома меёбад. боз баъдан ба паҳлавони хилъати сафед дошта боз ҳам рақобат акнун пуршидатар мешавад. бисёр ҳам ҷолиба. вақт ҳам бисёр ҳамон лаҳзаи таваққуъ анҷом ёб. бале бисёр мубориза ва акнун ҳамон паҳлӯи қаблие ки дар мубориза ҷомии ҳасан ба даст оварда буд, баъди ин лаҳзаҳо боз таваҷҷӯҳ мекунем. ҳарду ҳам бадан доранд, ҳарду ҳам паҳлӯ доранд. яке огоҳӣ дорад, дигаре танбеҳ дорад. дар маҷмӯъ акнун комилан муборизаи
بحث برانگیزو پرشیدتو خیلی جالب. هر دو هم پهلو دارن و پهلوان خیلت کبود داشته دو بدن داشت. از همین نقطه نظر جامی حسن در این دور غلبه به دست آورد. ابو مسلم تنبیه داشت و من احسان میگویم به هنر ابو مسلم واقعا پهلوانی سزاوار، واقعا هم چهره ارزنده. در مقابل جامی حسن مبارزه بردن، امتیاز ستانیدن کاری سهل و عادی نه. احسن به همین چهره واقعا هم در میدان امروزه هنرش شایسته تحسین بود. ابو مسلم پیامزاده از دسته دوشنبه 2. اکنون ما را مرحله خیلی حساس و دیدنی در پیش است، چون که دو چهره سرشناس محمدرزو و جامی حسن در دور چهارم با هم نیرو میسنجند و واقعا هم رقابت جالب بود و واقعا هم مبارزه دیدنی و عبرت بخش انا همین مبارزه بود. بیاد اکنون برمیگردیم به نیروسنجی پهلوانان در دوری سیومی زیرگروهی بی. محمدسالح قووتوف ورزشگری که خلعت سفید دارد حالا در میدان است و عبدالستار عبدالرحیم با یک تکی کبود پهلوان شهر دوشنبه حالا نیرو میسنجد. دوری سیوم مبارزه پهلوانان در زیرگروهی بی وزنی تا 60 کیلو منظور شماست. یک لحظه که خیلی هم حلال و فرصت برای امتیاز شایان هم در همین لحظه به دست آمد. اشتباهی که بود اینجا برای مربی عبدالستار نابخشیدنی است و در این لحظه حتی خود هم احساس نکرد که چگونه ناکام شد. گمان داشت که الکه این خاتمه است. به توجه میکنیم بار دیگر اندک ایست میتوان در اینجا بدن با گذاری کرد و بدن بدون ایست بود یا نه اندک ایست بود به فکر من و این خلاصه سه داور بود که الکه با گذاری کردن حلال. این ورزشگر محمدسالح قووتوف بعد دوری چهارم رو یافت. شعباس سیدابراروف ورزشگر دسته دوشنبه 2 حالا با خلعت سفید وارد میدان شد. حریف او مسلمبک کریموف با یک تکی کبود از دسته دوشنبه 1 در میدان است. از جانب دستی راستی داور محمد سفید ملی بایزودا فیروز خطمان کرد. از جانب دست چپی داور کریمov مسلمبک دوشنبه 2. رقابت پهلوانان نوکک آغاز گردید. اوی بدن بسیار هم جرأتی قوی کرد پهلوانی پیراهن کبود داشته. این شعباس سیدابراروف است. مسلمبک قیوموف میداند که صورت افزایی از جانب حریفش در هر یک لحظه به عمل آمدنش ممکن است. برای این بسیار احتیاطکارانه گوشین میگیرد.
амал нест, ҳаракат ҳаст, амали имтиёзнок нест. бисёр ҳам як фурсати муносиб, боз ҳам баъдан ба паҳлавони хилъати кабуд дошта бисёр ҳам Муслимбек Каримов аз дастаи Душанбе як дар ҳамин ҷараён хуб ҳунари худро нишон дод ва Шаҳбоз Сайдаброров қаблан ҳам аз рақобати аввал агар мо таваҷҷӯҳ кунем اینجا فیروز جون ملی بایزاده بله در رقابتی از این هم پیشتر شعباز سیدابرورف رو در دوره اول شکست داد. معذرت بیننده عزیز است که در ادامه رقابت ما از نیروسنجی ها از شکست این پهلوان حریفانی او اینجا حرف زدیم. ملی بایزاده در مبارزه هم خیلی و خیلی در دوره اول موفق بود. در دقیقه دوم دست بالا شد. بعداً هم عبدالرحمن اسرائیل زاده رو از دسته شهر و ناحیه‌های تابع مرکز مغلوب کرد و این سبقتی سیومی فیروز جون ملی بایزاده است. مسلمبک در ادامه مبارزه اکنون این امتیاز بدن رو هم صاحب شد. وزنی 75 کیلوگرم دعوت کرده می شود. منور مبارز فایز جهانگیر گیلمی رقمی به وزنی 75 کیلوگرم دعوت کرده می شود. منور مبارز دوشنبه است. فایز جهانگیر خطلاب 2. مبارزه ورزشگرانی گیلمی اول اون مطلب اون نتیجه های بهتری که امیدوارن حالا هم برایشون نصیب نگردیده است. حالا تنها همون امتیاز بدن رو ورزشگری خلعتی کبود داشته مسلمبک کریموف به دست آورده است و خلاص. نیست یگان حرکت چون بیرون از میدان پهلوانان توجهی بیشتر کردن. باز هم سخن درباره باز هم نگاه داشتن فاصله عملی که از جانب پهلوانان البته در موردهای ضروری باید استفاده شود. سبقت‌های وزن 70-75 با خوری‌های نمی‌های وزن 60 کیلوگرم 65 کیلوگرم گذرانده می‌شود. نمی‌های وزن 60-65 کیلوگرم گذرانده می‌شود. حالا هم در رقابت در عملی کردن همون فرصت‌های مناسب هر دو هم امکان پیدا نکردن. فایز جهانگیر خطلاب 2 استاد وزن 75 کیلوگرم منور مبارز فایز جهانگیر استاد محمدسالح اکنون انتظار است حریف خود را در دوره بعدی در سبقتی البته این 8 نهایی که چون صورت گرفت بله در رقابت های 8 نهایی که صورت گرفته ایستادن اینجا هم ما البته باز نفران موفق رو به شما معرفی داریم. بعد این مبارزه پهلوانان در به دست آوردن باز هم راحت به مرحله های اساسی صورت میگیرد. محمدرزا قوواتوف، ҷоми ҳасан албатта аз муборизаҳои 8 якниҳоӣ ву ҳатто 4 якниҳоӣ ҳам аллакай бо сарбаландӣ гузаштаанд. وزن 75 کیلوگرم تکرارا دعوت کرده می شود. فایز جهانگیر خطلاب 2
و حالا توجه میکنیم به جفت آخرینی وزن تا 60 کیلویی با یک بدن و با دو بدن. مسلمبک کریموف در این مبارزه از دسته دوشنبه 2 غلبه به دست آورد و به مرحله بعدی رو رسید و با محمدسولех قوواتов این پهلوان در دور بعدی نیرو میسنجد. اینک ما باز هم به مرحله جالب، به مرحله خیلی حساسی پهلوانان توجه میکنیم و از رقابت های دیروزه معین گردید که امروز هم پهلوانان ارزنده البته به دوری اساسی راه یافتند و نیروسنجی های پهلوانان در وزن 60 کیلو در مرحله نیمه نهایی آغاز می‌گردد. البته یک تنتنه با شکوه ایدی گوشتین ملی در این نوروزگاه پایتخت تنین انداز بود و توجه میکنیم اکنون به محمدرزو قوواتов که این پهلوان از شهر دوشنبه است و با خلعت سفید اندر میدان است و جومی حسن حریف او با خلعت کبود. جومی هم دیروز خوب هنرنمایی کرد و اکنون برای راحت به مرحله نهایی یکی از این پهلوانان باید که موفق باشند و اشتراکی بیشتری ورزشکاران از دیروز شروع گردیده بیشتر باز یک شهامت، یک تنتنه بزرگ ایدی گوشتینی سنتی رو هم دوباره نشان داد. حالا جومی حسن یک حرکتی اندک بهتر هم کرد اما در ردیف عملهای قبلیش امروز اندک خودداری میکند، یعنی احتیاطکارانه عمل میکند چون که میداند که محمدرزو قوواتов نفر تصادفی نیست و این ورزشگر البته در مسابقه های مختلف هم شرکت ورزیده است و محض در رشته گوشتینی جودو که امروز هم خیلی در همین وزن در تاجیکستان یگانه است. جومی حسن از میدان بیرون شد و دلشادزاده داور البته به این توجه کرد اما اینجا فشاری که از جانب محمدرزو قوواتов بود البته دوباره خودی جومی حسن را وادار می سازد که در ادامه مبارزه باز هم جدی مناسبت کند و مخلصان امروز خیلی زیادن. جومی حسن هم از این حالت رها یافت. کوشش های محمدرزو قوواتov اندک بهتر است. این ورزشگری خلعت سفید داشته تحت رهبری خال محمد طالبوف تمرین میکرد و امروز هم میبینیم که البته باز پهلوانان جوان و خلعت کبود داشته جومی حسن باشد تحت رهبری صدرالدین عابدوف و حالا اکنون اگر به صورت مجلس توجه کنیم هر دو پهلوان هم در 3 دور کامیاب شدند. اشتراکچیان مرحله نهایی البته نفران موفقند. الان هم در این زمینه باز اندک توجه بله آگاهی به جومی حسن داده شد. اندک خصلت آنقدر خوبی این پهلوان رو ما در همین عملها نمیبینیم و واقعا هم در جاکارتا بسیار در گوشتین سمبو خوب درخشید اما عملهایش اندک چی گویم که در آدابی پهلوانی اونقدر جایز نیست، یعنی باز اشاره های یا اعتراض هایی که دارد البته در گوشتین این بسیار هم یک ضرر جدی میرساند و محض بیرون از تاجیکستان. جومی حسن اندکی حالا که با او آگاهی دادن خیلی همالی خیلی همالی حلال محمدرزو قوواتov در این دیدار با آسانی غلبه به دست آورد.
фурсати маърифӣ албатта фаро расид. Алибек Дилшодзода, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз ноҳияи Ҷабор Расулов холисона ҳакамӣ карданд ва дар кори имрӯзаи доварон мо мебинем ки бисёр як шаффофият аст, назорат воқеан ҷиддист. Мухаммадсолех Кувватов ва боз ҳам Муслимбек Каримов ба майдон мебароянд, албатта дар мубориза барои дарёфт ба марҳилаи ниҳоӣ. Хусрав Шоев, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз шаҳри Кӯлоб аст. ҳоло интизори ба майдон омадани паҳлавононро дорад ва акнун бисёр ҳам нирӯсанҷиҳои ҷиддӣ хоҳад шуд. Шоҳҷоиза мукофоти олӣ албатта нафари муваффақи вазни мутлақро интизор аст. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе барои паҳлавонон, барои кулли варзишгароне ки имрӯз албатта заҳматашон, меҳнаташон шоиста аст, инъомҳои идонаи наврузӣ таъсис додан, мукофотҳои пулӣ дар ҳар як давр ва аз марҳила ба марҳила он бештар мешавад. дар марҳилаи дуюм агар боз ҳам варзишгар дастболо гардад, сипас дар марҳилаи сеюм инъом зам мешавад. албатта ба тадриҷ ин ҳам ҳавасмандии паҳлавононро бештар мекунад. ин чеҳра Мухаммадсолех Қувватов бо либосҳои сафед аст. Муслимбек Каримов ин паҳлавони ҷавон ва ҳамчунин умедбахш бо хилъати кабуд аст. рақобати ниманиҳоии ин вазн ҷуфти дуюмаш аст. Мухаммадризо Қувватов аллакай як ғалабаи асосиро акнун дар рақобати ниманиҳоӣ насиб гардид ва ба финал баромад. ғолиби ин ҷуфт дар марҳилаи ниҳоӣ албатта бо Мухаммадризо нирӯ месанҷад. Муслимбек ҳам дар дидори аввал Парвез Мирзоевро шикаст дод. баъдан Муслимбек боз ҳам муқобили худойназари Ашурзода ғалаба ба даст овард. милли боизода Фаррухҷонро ҳам мағлуб кард ва ба рақобати нимниҳоӣ роҳ ёфт. ва Мухаммадсолех бошад дар даври аввал Суҳроб Рабиевро, намояндаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, баъдан Маҳмад Сабур Шокировро шикаст дод. дар рақобати сеюм Абдусаттор Абдураҳимовро мағлуб намуд ва ба ин марҳила роҳ ёфт. нирӯсанҷии чаҳоруми паҳлавонон дар мусобиқаи имсолаи гуштини милли гуштингирӣ аст ки дар таҷлили наврӯзи байналмилалӣ доир гардид. ва иқдоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ки бисёр ҳам дар пойтахти ватани маҳбубамон ин тантана ири бошукӯҳи гуштини миллиро баргузор карданд ва дирӯз ҳам беш аз 10 соат рақобатҳои паҳлавонон дар 8 вазн ва ҳамчунин мутлақ ҳам дар 8 вазн бале сурат гирифт. вазни мутлақ имрӯз аст ва ин хуб аст. албатта бубинед ки фарогирӣ лаҳзаҳо бисёр ҳам Муслимбек як ҳаракати хуб кард, андаки наздикӣ ҳам дошт ба ҳамон матлаби ниҳоӣ паҳлавони хилъати кабуд дошта. теъдоди мухлисон имрӯз дар наврузгоҳи пойтахт андаке бештар аст. акнун ин аз он далолат мекунад ки новобаста аз обу ҳаво, новобаста аз иқлим ки мусоид аст ё номусоид аст, алоқамандон роғибони гуштини миллӣ албатта муштоқи чунин рақобатҳо, муштоқи
тамошои ин тантанаи гуштини милли гуштингириянд. рақобати паҳлавонон ҳам ҳоло самарабахш нест, аммо бисёр ҷиддият, ҳарду ҳам бисёр хуб талош доранд ва имконияти ин чеҳраҳо беҳтар шуд. манзур аз гуфтаи банда вақте ки албатта боз ҳам рақобатҳо то ба марҳилаҳои ниманиҳоӣ расиданд. сабқатҳои асосӣ рӯзи дуюм ки сурат гирифтанд, ин андаке боз ҳам рӯҳияи паҳлавононро қавитар кард, ба хотири оне ки истироҳат карданд шабона рӯз ва аллакай дар ин ҷода метавонанд ки боз хуб дурахшан ҳунари худро ҳам беҳтар нишон диҳанд. то ба ин вақти асосӣ 2 дақиқаи дигар дар ихтиёр дорам. боз ҳам муҳаммадсолех дар ин ҷараён, дар ин лаҳзаи ҷолибтар ҳам кӯшиш кард ва ҳатто ҳарифаш ҳам. фишорҳои бештари муҳаммадсолех буд ки аллакай муслимбек огоҳонида шуд. дубора ҳам дар ин самт чун таваҷҷӯҳ мекунем, албатта ки он ҷавононе ки вазнашон то 60 кило буд, 32 нафаре ки дар 2 зергурӯҳи суратмаҷлис номнавис буданд. аксари онҳо ҳам малакаи иштирокчиёни ҳамон муваффақи марҳилаи аввал ва дуввуми мусобиқаи ҷумҳуриявӣ буданд. Хеле ҳам сатҳи олӣ, хеле ҳам ҷолиб ва бубинед ки дар як лаҳзаи хеле муносиб, мусоиду созгор ин партофтро Мухаммадсолех анҷом дод ва акнун Кувватовҳо ба марҳилаи ниҳоӣ баромаданд. با همین ترتیب، با همین طرزی که بسیار پشتی سری مسلمبک به زمین افتید و بعداً به تخت پشت که بهترین در گوشتین ملی این رایج است. و توجه میکنیم دوستانی عزیز، بسیار هم یک صحیفه جالب، یک بسیار هیجانی بیشتر که برادران اکنون به فینال برآمدن، این محمدرزو و محمدسولخ قوتوف ها و اکنون در میدان فکر میکنم دیگر برادری نیست، یا محمدسولخ وظیفه دار است یا به کمال صداقت و اعتماد میتواند که بدون مبارزه غلبه رو به برادرش دهد. اکنون این رو ما در مرحله نهایی خواهیم دید و انا همین ترتیب، همین طرز پرتافت بسیار هم خوب بود، مساعد بود برای نقطه، برای خاتمه نیروسنجی پهلوانانی وزن تا 60 کیلو در مرحله نیمه نهایی این جفت دوم. و همکاری ما مرادعلی تیشایف باز گزارش رو ادامه خواهند داد. акрон дӯстони азиз, муборизаи паҳлавонони авазни сабук 60 кило шурӯъ мешавад. Ҷоми ҳасан барои ба даст овардани медали биринҷӣ бо Муслимбек Каримов мубориза мебарад. ин ду паҳлавони сабуквазн муборизаи худро барои ба даст овардани нишони биринҷӣ доир мекунанд. Ҷоми ҳасан таҳти роҳбарӣ яке аз мураббиёни шинохтаи ҷумҳурии Тоҷикистон устод Садриддин Обидов машварзӣ кардааст. Муслимбек Каримов бошад паҳлавонест ки аз дасти Мухаммадсолех Кувватов шикаст хӯрд дар қисмати ниманиҳои
ава барои ба даст овардани медали биринҷӣ талош мекунад. ин паҳлавонон дар қисматҳои ниманиҳои шикаст хӯрданд. ава муборизаашон барои ба даст овардани нишони биринҷӣ аст. ҳаводорон, ава роғибони гуштини миллӣ, тоҷикӣ гуштингирӣ, ин фазои зебои баҳорӣ ало мухлисонро дар муассисаи давлатӣ наврузгоҳи пойтахт рафта рафта бештар мекунад шумораашонро. яъне шумораи мухлисон дар ин ҷо зиёд мегардад. акнун қисматҳои финалӣ шурӯъ гардид, ё ба қавли дигар қисматҳои ҳам барои ба даст овардани нишони биринҷӣ ва медали тиллоу нуқра. дар ин ҷо устодон, мураббиён, коршиносон ва нафарони зиёд ҷамъ омаданд. ба хусус паҳлавононе ки ба қисматҳои ниҳоӣ ва барои ба даст овардани медали биринҷӣ роҳ ёфтанд. ҳоло ҷоми паҳлавони сабуквазн рақибро болои гирем кашолака мебарад ва аввалин огоҳиро барои паҳлавони пироҳани кабуд пӯшида Муслимбек Каримов нишон медиҳанд. имрӯз гуштини миллӣ тоҷикӣ гуштингирӣ дар тамоми гӯшаву канори ҷумҳурии тоҷикистон баргузор мегардад. ба хусус дар минтақаҳои ҷумҳурии тоҷикистон толорҳои нав бунёд мегардад, толорҳое ки шумораи зиёди мухлисонро бо ҳам ҷамъ меорад. махсусан навакак мо як толоре дида будем дар ноҳияи айёвон, дар он ҷое ки гуштинҳои миллии тоҷикӣ дар ин ҷо хеле ҳам хуб баргузор мегардад. таҳти роҳбари баҳреддин ҷурахонов толорҳои хеле ҳам хуби гуштини миллии тоҷикӣ дар ин ҷо сохта шуданд. ва паҳлавонони номдори ноҳияи ёвон низ бар миқёси ҷумҳуриявӣ баромад мекунанд. яъне чунин толорҳои варзишӣ имконият медиҳад ки паҳлавонони хуб ба минтақаҳо бар алол ин ҷо бубинед. акнун Муслимбек Каримов мақоми сеюмро касб кард. ва Ҷоми ҳасан мақоми сеюмро касб кард. манзур аз гуфтаҳои мо дар чӣ аст ки имрӯз дар сартосари кишвар дар арафаи ҷашни навруз толорҳои варзишӣ бунёд мегардад. акнун ду бародар ба қисмати финалӣ баромаданд. ман ҳоло ҷуфти навбатиро барои шумо маърифӣ мекунам. ин Мухаммадризо Кувватов ва бародари ӯ Мухаммадсолех Кувватов аст. шояд барои якдигар тӯҳфа кунанд. яъне сафи чунин донишмандон аксаран паҳлавононе ки дар ин ҷо дар қисматҳои ниҳоӣ баромаданд аз донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи ҷаҳонпаҳлавон Саид Мумин Раҳимов ба шумор меравад. чунин мардони банангу номус барои бунёд кардани толорҳои варзишӣ дар гӯшаву канор барои рушду равнақи варзиш сам мегузорад. ду бародар дар қисмати финалӣ оғӯши бародарона мекунанд. ва акнун мубориза барои ба даст овардани нишони тиллоӣ байни бародарон шурӯъ мешавад. муҳаммад бародар чун ҳамешагӣ пешсаф аст. бародар ҳамеша
барои бародар имконият медиҳад. Мухаммадризо Кувватов барандаи медали тилғо шуд. ана дар вазни 60 кило бояд Мухаммадризо ҳам ба мусобиқаҳои байналмилалӣ равад. паҳлавони хуб аст, бо бародар ҳам хуб гӯштин мегиранд. مراسم جایزه سپاری بهترین های وزن تا 60 کیلو شروع گردید. در این وزن مسلمبک کریمov مقامی سوم را اشغال کرد. محمدسولех قوواتов تحت راهبری جان محمد طالبوف تمرین میکند، جای دوم را گرفت. تحت راهبری مухаммадризо تحت راهبری خال محمد طالبوف мухаммадризо قوواتов تمرین میکند و در به دست آوردن زینه اول افتخاری در وزن تا 60 کیلو شرفیاب شد و باز هم مقام افتخاری باز زینه اول دوم و سوم هم با این انعام‌های پول قدردانی می‌گردند از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. بیش از 120,000 سومانی با پهلوانان موفق این مسابقات در جریان کامیابی هر یک دور تقدیم می شود که این باز هم راه بلندی، باز هم اطمینان پهلوانان را به تمرین میمده و به درخش فردای گوشتینی ملی گوشتینگیری دوچند میکند.